nukuvuga ngo bitewe nuko nabo abantu aje kwica amanota kubera ko ubundi munyariko Shemo yaje inyuma ndabona undi munyarwanda ushobora kuba ari Manizabayo Eric ariko ninde ni Yongo Samuel Shema azamutse aje gushaka amanota ariko amanota yose barayishe nukuvuga ngo aya manota yose bayimfabusa impamvu y'imfabusa n'igihe Samuel nta kintu agamije ariko kubera ko aya manota iyo agafatwa na Shemu cyangwa se undi muntu ni ikipe yabo mwiza Diego atafashe bityo rero urazamuka aya manota ukita ariko najya ngo inkura bisanze murawaka azimije amanota kuko Munyaneza Didier yagerageje kuba yakina ariko ni groupe ya Bike 8 imubuza kuba yatambuka kuba Rosco Abetaye niwe wa mbere kwemerera ko Munyaneza Didier yagenda agafata amanota ari kwita amufata hama rero Samuel kubona mugenzi we ataje gukina kandi bajya kuhagira nawe ahisemo kugira ngo afatare amanota we ayafata uko we ari kure ku rutonde ntabwo ari hafi ntabwo ari mu bakinnyi bafite amanota menshi bagera kuri 12 kugeza ubu ngubu mu yirukanka cyangwa se mu basiganwa mu muhanda rero Samuel kubona mugenzi we ataje gukina kandi bajya kuhagira nawe ahisemo kugira ngo afatare amanota we ayafata uko we ari kure ku rutonde ntabwo ari hafi ntabwo ari mu bakinnyi bafite amanota menshi bagera kuri 12 kugeza ubu ngubu mu yirukanka cyangwa se mu basiganwa mu muhanda amanota arayafashe kugira ngo amujyeho ntajye ku musore cyangwa se Abetaye bashobora kuba yamutwara muri rusange. Ndabona umuntu uri kunyonga ibintu bya karadiyo ese abarika bagiye kuko mu kazi watare ariko ndabona na Pierre turongeye kuzamuka uyu Pierre Tour David ni ikibazo kwikuruse Pierre ko ntagatanga gahenge pe uvuga ngo Pierre Tour no munsi arashaka gukubita amataka akaza kuba umukinnyi navuga ko usa naho yahanganye cyane ukaba ari umusore rero witwa Ronan Og w'ikipe ya Groupama Fiji abadomestique bose rero abadomestique abashinzwe guteka abashinzwe kugabura bose basigaye ko basubiye inyuma kugira ngo bajye mu makipe twagenda none uyu ninde David umbwiye ngo ni uyu no muri Roto Sudan ni Roto Sudan arimo arafata amacupa amaze gushyira amacupa 3 aya macupa byumve neza ko aya macupa agomba kuyafata akayajyana akageza yonyine kugira ngo amacupa David 112 dosa 112 akaba ari Tars Polyfruit maze kuba bisoma so amaze gufata amacupa rero reka turebere tugiye kumukurikira tuye kinagiye gukora kuya domestique uyu akaca uwa mbere yamareje icupa nukuvuga ngo uyu we reba noneho ameze nta wundi muntu waziranye azamutse muri peloto kujya gushaka abakinnyi be imbere ya Restrepo gusa ikibazo kirimo dore hahise abataka iyo abayatake rero ahanga ufite amazi David ushaka kuyajyana kuri Arive ndetse ukabona nuko umuhereza Afrika y'Epfo ifasha mu biganza mu minsi yashize i Rubavu Colom Wilson Colom yatwaye etape i Rubavu Kent Main yatwaye etape Kent Main umusore ukomeye cyane yabaye mu ikipe ya Team Dimension Data ubwo Areya Joseph yatwaraga Tour du Rwanda 2014 ifata icyemezo kikavuga ngo ngewe ndaza kwibara gusa navuga kugeza ubu ngubu ikipe nzana ikipe ya Toneje ubona ko icyo ukora iyo umaze gusanga wakserera urahindukira ukareba ese bagenze mu kinana ba ibintu bari kubyumva ese baba bakurikiye navuga ko rero amakipe twahoze tubigarukaho birasa nkaho amakipe akomeye ntashaka ko break aho igenda ntabwo bashaka ko umuntu ugenda kugira ngo yatwara etape akaba rero bamaze kurenga Nyirangarama n'ubundi ni igitambika bagiye kuza gukora umusozi ni umusozi cyangwa se ikizamuka kiraza kuba kiri hariya muri Tare kimwe mu bizamuka nabyo navuga ko bagukina basa naho bari cross cyangwa se barimo baregera kugira ngo baze kurwana nuko batambika za Shirongi ari abantu baza kumara igihe kinini batambika bakaza no kugera mu Kimanuka cyane cyane ko baza gukina barwana no kugira ngo baze kugera Nyabugogo batanguranwe nako gabno kazamuka Kimisagara ni ibirometero 50 bisigaye ni ibirometero 50 kugeza ubu ngubu bamaze bisigaye kugira ngo babashe kuba bagera hano za Norvège umuhanda werekeza za Norvège baza kuba basore iyo ngiyo rero ikaba ari peloto cyangwa se igikundi gikurikiye groupe iri imbere kugeza ubu ngubu murabona idarapo ry'u Rwanda ryambawe na Byukusenge Patrick akaba ari champion w'u Rwanda ni umwenda yabonye nyuma y'imyaka 12 aho Rwanira aza kubona umwaka ushize ubwo yatwaraga champion mu mukino w'amagare rero ntabwo abo mu champion ngizo tuyatubona mu mikino itandukanye mu mukino w'amagare nko muri za football iki champion no mukino w'amagare ikinwa umunsi umwe cyangwa se ikinwa iminsi ibiri umunsi wa mbere akinwa umuntu ku giti cye contre la montre bakashakamo uzajya yambara uyu mwenda mu gihe cyo hakinwe iyo discipline ikindi cya kabiri kibaho nuko hakinwa uwo mwanya
ibi mwabyandikisha muri UCI bakabaha uburenganzira ngo yo muzehe kabuhariwe Azedine Ragab ni umunyarwanda mwiza wa Tour du Rwanda, amaze gutwara etape nye muri Tour du Rwanda 2013 yatwaye etape y'Inyamagabe, anatwara etape yasuzaga kuri stade ikomeye cyane mu minsi yasize mu gihugu cya Nigeria. Habaga ikintu kitaga ngo Grand Tour d'Algérie kinwaga iminsi 23, ni ukuvuga ngo babagayemo isiganwa ry'umunsi umwe 1.1 uyu munsi bakaba bakinye Grand Prix ya Musanze, ejo bakazakina Circuit de Rubavu, ariko mukamara iminsi 20. Ndabyuka ko hadi Jean vigeze gutwarayo etape niho nimuka neza ni Grand Prix Dora muri za 2016 gutyo, ariko uyu nguyu afite Grand Tour d'Algérie. Nuko ngo nono bafataga ibintu byose mwagiye mukina bakabiteranya akaba umuntu utwara Algérie. Ndabona hano ikipe ya Politico Meta akaba ngaba arimo gusaba ni Restrepo, ndabona ameze nka Restrepo ari gusaba ahangaha abasaba ko DS azamuka. Ntabwo ari Restrepo, ni ikipe ya Politico Meta. Manuel Penalve Anorte mukinnyi wa Soro nuko ahise asubira inyuma. Ntabwo gusubira inyuma nuko nguko ugabanya umuvuduko ugasubira inyuma none ukaza mu modoka y'abadereti zipoze uko aha n'igihe bishoboka ko niba ari na incident mécanique ugize cyangwa se ikibazo cyugize umukanishi yagikora muri kugenda ufashe ku modoka ibyo yabiyeme. Roto Destiny ifashe umwanzuro ariko nta kintu gikomeye. Attaque ya Total Energy kugeza ubu ngubu rero nuvuga ngo amanota ya mbere muri ya sprint mwabibonye ko n'abanyarwanda batatu bahageze, nuvuga ngo niyo nkuru Samuel musore w'ikipe ya Team Rwanda akaba ariwe wageze ari uwa mbere, hanyuma Muhoza Eric nawe wa Team Rwanda agera ari uwa kabiri, hanyuma rero Nsengiyumva Shem akaba yageze ari uwa gatatu. Ayo niyo manota ya mbere yo mu muhanda navuga ko abasore begukanye. Ubwo n'ubundi musore kuba witwa abasore aribo baje imbere bivuze ko n'ubundi mu bakinnyi bafite amanota menshi yo mu muhanda. Siganwa rya 2024 hasigayemo abakinnyi babiri gusa, ni uyu Azedine Ragab tumaze kugarukaho ndetse Munyaneza Didier Zuba afite 18 mu gihe Habete bafite amanota 18 na Ayubu Usahiri. Amakipe menshi rero navuga ko hari amakipe menshi abakinnyi babasa naho bagiye bashiramo, kuko ngipe igihugu ya Ethiopia mu ibisigaranyemo abakinnyi babiri gusa, hanyuma ikipe ya Centre Mondial de Cyclisme isigaranyemo abakinnyi babiri gusa. Iyi ngiyi ubundi isanzwe kiramo n'umukinnyi w'umunyarwanda ni Janvier Shyaka. Hanyuma indi kipe nayo navuga ko yatakaje abakinnyi benshi ni Java Innovatech, kuko Etienne Tuyizere ndetse na Hashim Tuyizere kugeza ubu ngubu aba bose nta n'umwe aba nibahari, nuvuga ngo Java Innovatech isigaranye abakinnyi bagera kuri batatu. Navuga ko rero urebye ama ekipe Java Innovatech abakinnyi batatu, hanyuma ekipe y'ibirwa bya Maurice isigaranye abakinnyi bane, ikipe ya Centre Mondial de Cyclisme isigaranye abakinnyi babiri gusa, hanyuma ekipe ya May Stars ihagarariye u Rwanda isigaranye abakinnyi nayo babiri barimo na Jeremy Ngendahayo ku munsi w'ejo wahanwe azira kukuba kuri etape ya Karongi Rubavu yarafashe ku modoka cyangwa se kuza gushaka iyo support. Uko gufata ku modoka ikagutwara cyangwa se ikagukurura, ibyo ngibyo nuvuga ngo birahanwa ko ukwezi ngubu yaciwe agera nuvuga ngo yaciwe akurwaho amanota 50 ku rutonde rwa UCI cyangwa se ku rutonde rw'impuzamashyirahamwe y'umukino wo gusiganwa ku magare ku isi akurwaho amanota 50 ndetse we agacibwa n'ibihumbi 290 by'amafaranga y'u Rwanda ihazabu. Hanyuma rero indi kipe navuga ko nabibabwiye ko Algeria mu bakinnyi bane bari batangiye wasigaye abakinnyi babiri, hanyuma indi kipe nayo navuga ko kugeza ubu ngubu ituzuye ni Team Politico Meta, kuko umukinnyi wayo witwa Javier Serrano Rodriguez nawe kugeza ubu ntaho hari. Hanyuma ekipe ya Groupama Fiji witwa Corny Savios nawe yavuyemo ubu n'abakinnyi bane. Hanyuma ikipe rero yindi kugeza ubu ngubu ituzuye ni ikipe ya Afrika y'Epfo, kuko uwitwa Pedri Cross akaba yaraje kuvamo nayo ikabisigaranye abakinnyi bane. Ni ibirometero 44 bisigaye kugira ngo abasiganwa bashe kuba bagera hano isiganwa neza kuba ryasorezwa. Agace nababwira ko ka kilometero 93 ndetse na metero 300, agace gafite umusozi, agace bwa mbere
navuga ko gafite umusozi uri ku buhaname buri hejuru. Ubundi ubuhaname bw'uno musozi cyangwa se kategori y'uno musozi wa hano mu Kigali warashyizwe kuri kategori ya high category, ariko uno mwaka directeur wa Tour du Rwanda ubwo bakoraga nuvuga ngo basuraga ino misozi ndetse naho igare rizanyura uno musozi bakaba barisemo ko baza kugarura kuri kategori ya mbere bakawukora kuri high category. Rero akaba ari Azedine Lagab, umusore w'umunyaregeria, babiri basigaye gusa. Azedine Lagab umukinnyi ufite experience cyangwa se umaze igihe kinini muri Tour du Rwanda, kuko mu Rwanda arahazi kuva muri 2012, amaze imyaka 12 nibura azi imihanda ya hano mu Rwanda. Akaba ari mu bakinnyi barimo barasiganwa cyangwa se navuga ko bari inyuma muri peloto. Hanyuma rero urabona ko Israel Plumete kubona ko ubungubu ariyo iyoboye cyangwa se iri imbere. Ikipe ya Israel Plumete rero ikaba imenyereweho ko uretse kuba ifitemo Chris Froome, ariko ni n'ikipe izwiho cyane cyane ko mu bitambika cyangwa se ahantu igare baryihuta. Israel Plumete nayo ari ikipe ishobora kuba yakina. Inyuma hakaba hari groupe y'abakinnyi benshi bagiye batandukanye, ubona ko bagerageza kugenda bakora amata kugira ngo baze gucezinga cyangwa se bakuremo umuridere cyangwa se uyoboye ino tour muri rusange. Zerero Simba Wanyika, Simba Wanyika, Christopher Froome afashe icyemezo rero, ariko se afite imbaraga Pera Tour. Ese ba Pera Tour baramureka uko ba Pera Tour bamuretse David, kuko ni umwe mu bantu bashobora kumanuka Shyorongi kamera ikamubura. Uko reka nabwira n'abakameramani baza niba amanutse Shyorongi abakameramani bamushakira indege cya drone, ariko arimo arafata gap yamaze kuzamuka kuri Chris Froome. Ese Chris Froome, reka mbabwire ko umwaka ushize bwo Chris Froome yakoraga, ariko dore muri peloto barasaze. Muze Chris Froome ntabwo agiye kuma agenge kuba nibura yagira ngo ubonye nashaje agira ngo izo yakoze zapfuye ubusa. Niba wararebye Chris Froome 2012 yitabira Tour de France, niba wararebye Chris Froome akina 2013 agenda agomba kuba umuretena, ariko bikaza kurangira rero twaye Tour de France. Niba wararebye Chris Froome 2015, narebye Chris Froome 2016 kamuri atwara Grand Tour, urabizi neza icyo Simba Wanyika asobanuye, urabizi icyo avuze ku igare, urabizi icyo yakora ikipe ya Team Sky, ubu ngubu akaba abarizwa mu ikipe ya Israel Plumete. Ngiye mvuga ko ubwo namurega 2012 sinatekereza ko byashobora ko umuntu yamubona mu Rwanda, ariko niba twarabonye ba Ramos n'abandi, nta gisobanuro abantu bose bikaze mu Rwanda, cyane cyane ibihanganye nk'ibi ngibi, kubera ko nibi bikomeye cyane. Reka turebe rero ese Chris Froome baraza kumuha ubwenge ko kuba yagenda. Ndabona muri peloto abandi bakinnyi batatu basohotsemo. Chris Froome mu gihe cyose peloto yatangiye gusohokamo bano bantu ntabwo batuma Chris Froome ashyiramo amasegonda. Chris Froome aracyensista, Chris Froome mu gice kizamuka, Chris Froome kuri fréquence de pédalage zihagije, Chris Froome peloto ntabwo imaye agahenge, harimo n'umunyarwanda ari inyuma. Nta gahenge bamuha kubera ko Chris Froome baramuzi neza ko mu gihe yaba ari buze kumanuka hanoza muri ya misozi izamuka ruguru igenda ujya za Shyorongi, barabizi neza ko Chris Froome ahamanutse ari imbere ashobora kuba yabasiga. Kandi Chris Froome gutangira azamuka Kimisagara, Simba Wanyika Christopher Froome cyangwa se Froome rero akaba afashe icyemezo. Peloto amaze kwishyiramo ikorosi David, ikorosi rya mbere ryamaze kujyamo, Chris Froome agiye gukata ikorosi rya kabiri. Uretse umukinnyi w'umunyarwanda ufashe icyemezo cyo kuza ashaka Chris Froome, baraza nkaho peloto iretse Chris Froome agende. Kubera iki rero Chris Froome bamureka? Ndebera kuri classement general kugira ngo dusobanurire abantu mpamvu peloto ishaka guha umwanya Chris Froome akagenda. Chris Froome waba ugiye yaba ajya gushaka etape kurusha uko yaba ajya gushaka classement general. Peloto yatuje uretse umukinnyi umwe w'umunyarwanda uri kugerageza kwensista kugira ngo arebe ko yasohoka muri peloto. Chris Froome nguriya arimo ararenga. Christopher Froome yavukiye Nairobi, niho ababyeyi be baraje gukorera, nimubaza kwimukira muri Afrika y'Epfo. Ageze muri Afrika y'Epfo nibwo yatangiye ari muri Kenya, yahuye n'umuntu witwa Kinja nagize amahirwe yo guhura naye mu Misiri mu mwaka wa 2021. Ni umwe mu bagabo bakomeye cyane mu gihugu cya Kenya, niwe watumye Chris Froome abo. Ubwo rero Chris Froome yari amaze gutwara Tour du Rwanda, Tour de France ya mbere ya 2013. Chris Froome yasubiye aho byose byatangiye, yasubiye aho byose byabereye muri Kenya, aragenda asigira Kinja mayo jaune, asigira abana ba Nairobi ibikoresho by'amagare, kuko nakubwira ko
uko byagenda kose ntazibagirwa aho byabereye aho byatangire kugira ngo tubone Froome nyawe. Uyu rero ari muri atake y'umwaka ushize, niyo atake yavuzweho cyane kuri social media za Tour du Rwanda no muri Tour du Rwanda umwaka ushize. N'ubu ngubu Chris Froome aratatse. Chris Froome rero kugeza ubu ngubu ku rutonde rusange cyangwa se kuri classement general akaba ari ku mwanya wa 36, arimo arasigwa iminota 7 n'amasegonda 31 na William Junior Selef umusore wa Sudari Quick Step. Chris Froome muri Grand Plateau uko ahangaha Chris Froome afite Grand Plateau, gusa none bitewe n'imiterere y'uko areshya kuri Grand Plateau ntabwo ari bibi cyane, gusa ni Grand Plateau imbere ariko yashyize muri Petit Plateau inyuma. No kuvuga ngo nibura ntabwo yashyiramo ibikomeye cyane, ariko ntabwo ashaka kunyonga ibintu byoroshye cyane. Ese baramurika, ndabona abandi bakinnyi babiri kurenga hari imbere. N'ubundi bakaba rero groupe yamaze kwegerana kugira ngo ibashe kuba yacezinga. Akaba rero ari ibirometero 39 na metero 400. Metero 39 na metero 400 kugira ngo babashe kuba bagera hano. Bari abakinnyi babiri rero muri kona imbere, harimo Muhoza Eric ni umunyarwanda, harimo umunyamoricious Ragane akaba ari na champion wabonye champion bamaze gufata Chris Froome rero. Chris Froome yabategereje kubera ko kuza kuba batatu muri breakaway biraza kuba bimuha amahirwe yo kugenda, ariko Chris Froome kugeza ubu ntabwo ashaka kugabanya speed ye, ahubwo ashaka ko abangaba baza bamusanga kuruta uko yabategereza. Nguyu rero Muhoza Eric bamwita Kabenzi kubera ko bavuga ko ngo ni umwe mu bakinnyi bafashe hasi, ariko ndabona urebye ibimenyetso agaragaza ntabwo afite ubushobozi gukurikira Chris Froome. Chris Froome ahangaha agiye kuzamuka muri Tare. Reka ngusubire inyuma gato ya amateka ya Tare rero. Mu mwaka wa 2015 bwari ubwa mbere Tour du Rwanda igiye kuzamuka kwa Mutwe, kuzamuka ari kwa Mutwe ari route pave. Icyo gihe isiganwa ryagomba kuza rigasoreza neza hano mu marembo ya Kigali Palace Stadium. Isiganwa kujya icyo gihe iyo etape yaje gutwarwa na Nsengimana Jean Bosco. Nsengimana Jean Bosco yakoreye atake muri Tare. Ubundi bakubwira ko niba uje gutsinda Kigali byose ugomba kubikorera muri Tare. Undebera uburebure bwa Tare. Iyo umaze kuva muri Tare ubusigaje Shorongi witambika ku muvuduko ushaka. Noneho ikindi cyane usigaje nyuma ya Tare nuko ugomba kureba niba koko wabasha kubanuka umeze neza. Tare umusozi rero wa Tare cyangwa se bazi nkaga ko ufite uburebure bwa kilometero 7 na metero, ariko ubuhaname bwawo ntabwo buri hejuru kuko ubuhaname bwawo ni 4 n'ibice 3. Ese aba basore kwa bikoreye ahari ahangombwa baraza kuba bagerayo? Reka dutegereze. Reka dutegereze turebe rero niba bari buze kuba bagerayo, cyane cyane ko nkuno musore Muhoza Eric kugeza ubu ngubu. Muhoza Eric nuvuga ngo nta nugukina gusa, ariko ugiye kureba ari gusigwa iminota 14. We ari kure cyane ko Muhoza Eric iminota 14 ndetse n'amasegonda 58. Kenshi abantu byagarukaga ko gukuramo iminota 14 muri mwisiganwa ugarikuramo ku mukinnyi uri imbere, kereka ari umukinnyi wayobye cyangwa se nawe ariko bose n'abakurikiye bose bayobye, ariko muri rusange ahubwo iminota 14 iba ari myinshi. Kuri Muhoza Eric nugukina ari imbere gusa kugira ngo nibura abe mu bakinnyi baza kuba bahanganye uno munsi muri aka gace, ariko nabwo ari umukinnyi ukwiruka kugira ngo abashe kuba yakwirukana peloto irare imbere yabo ikababona. Peloto ntabwo ishaka ko bagenda. Sudari Quick Step ifata mu biganza ibyayo. Ikipe ya Astana Kazakhstan nayo irazamuka. Ubona ko rero igihe cyose mu kanya agiye gutangira shase ngibyo, kandi biratangiye. Akaba ari n'umusore gushaka gutestinga kureba niba hari umuntu witeguye muri peloto ko yakurikira, ariko reba neza abasore batatu bose ba Sudari Quick Step barazamutse. Ngaho rero banyarwandakazi, umwanya wo kontora isiganwa watangiye kuri Sudari Quick Step. Bagiye guhagarika abantu bose, nta muntu washaka yongera kugenda. Akaba rero isigana n'ubundi rikomeje. Urabona ko iyo ni groupe irimo iragerageza kuba yacezinga, cyangwa se ni peloto iri gucezinga tete de la course irimo abakinnyi batatu ngo twarimo tubigarukaho. Abakinnyi rero barimo Chris Froome, Eric Muhoza akaba afashe icyemezo agurukira igare avuga ati reka nkuru ndebe ko natwara, cyane ko Kayishema umunyarwanda umwe rukumi gusa umaze gutwara etape ni Mugisha Moise. Uva rero
kuri Eric nawe avuga ati reka nawe ko nagerageza nibura ya musozi wa za Shirongi nze kumanuka nibura nyoboye kuko bivuga ngo uko uza gutambika za Nyabugogo ukaba uwa mbere kuzamuka Kimisagara nibura bigo iyo avantage kuza kurura cyane cyane kugira ngo uze kuza muri buno buhanameno no uva Inyamirambo uzamuka uzano baza kubasoreza no muri Mont Kigali. Mu kanya gato rero Chris Froome Laga ndetse na Moza Eric baraza kuba minutse agasozi katare, baraza kuba afite akazi gakomeye cyane ko gutambika kugira ngo basati begere imbere. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri rero reka tubabwire rero isiganwa rigeze ku giti cy'inyoni harakurikira iki isiganwa riraza gutambika rigere Nyabugogo ndahiteguye ko tuza kuba tubona abantu benshi bahagije. Nyuma ya Nyabugogo turazamuka Kimisagara, tugeze Kimisagara tuye tuzamuka umuhanda wo kwa Mutwe, tugeze kwa Mutwe hejuru birumvikana tuye tuzamuka direte tugere kuri tape, nyuma ya tape tuzamuke tuzano kuri Mont Kigali. Dufite kugeza ubu ngubu Tedora Cross cyangwa se breakaway irimo abakiri batatu harimo Ragaye, tugeze muri zone de la Fitema Yukse Patrick attack. Yukse Patrick rero akaba akoze atake azamutse. Yugusenge Patrick nawe akaba avuye inyuma acitse peloto kugira ngo azamuke bajya gucezinga. Bago rero Yugusenge Patrick utiwa Java Innovatech nawe akaba yatatse. Urabona ko groupe nini irimo iragereza kuba bata kuko ko bagiye kugera mu kuminuka cy'umusozi wariya watare muri rusange kugira ngo abasha kuba noneho bajya muri bya bitambika biza gufasha abakini kuba batambika ahantu hanini ndetse bakaza kumanuka ya misozi ya za Shirongi bamanuka noneho baza ku giti cy'inyoni kuko uko baza kumanuka hariya mu giti uva iriya misozi bamanuka za giti cy'inyoni baza gutambika bajya Nyabugogo niko navuga ko biza kubafasha abo bakinirizo rani za moto ziba zikurikiye ndetse yewe zigenda zidufasha kutwereka amashusho ndetse no kudufatira amashusho mu muhanda kugira ngo tubone amashusho meza yo gukurikira ko ubona ko tete dora kuruse irakurura tukayibona abakiri batatu bakomeje kugenda bakurura ndetse iyo kamera nazo zigasubira inyuma zikatwereka iyo peloto kugira itegura kuba yacezinga cyangwa se groupe iri inyuma ya tete dora kuruse ko kugeza ubu ngubu ibirometero 37 bisigaye. Ibirometero 37 bisigaye kugira ngo babashe kuba bakina. Amasegonda rero akaba kugeza ubu ngubu ari amasegonda akaba ari 25 n'amasegonda 25. Ino tete de la Kuruse irimo gusiga ino tete ya Muhoza ndetse na Lugier gashyiramo Lugier Laga ndetse na Chris Froome bari gusiga amasegonda 25 peloto ibari inyuma. Breakaway rero itarashobora gushyiramo gap yaje kwera ko mubibona peloto mayo jaune ikaba izamutse ingungu iza gushaka abasore kwera ko uko nabwiraga nyimanga nta cyo ngabo rero attaque ya Dawiti akabari Akiro Arefaine akaba kiri ikipe ya Wanti Sakas ariko yaje mu ikipe y'igihugu bako akina mu ikipe yato ikinamo amazina akomeye cyane nka René Taramaye ndetse akakinamo Louis Mechis. Ngabo rero akaba ari kwensista. Ngabo rero ni bande ikipe ya CE Premier Tech nayo ikaba itangiye kuzamura kadance yabo. Uri ari akaba ari Moritz Krechki Pierre turarongeye David. Pierre Tour ntabwo yatakaye kuva isiganwa ryatangira, navuga ko kugeza ubu ngubu kuba namugira combative rider uyu munsi ntabwo byaba ari igitangaza bitewe n'imikorere. Turongeye rero arongeye abazamuye mu moto. Akaba rero Pierre Tour yongeye gukora attaque ndetse we Pierre Tour akaba ari kumwe na Major Kayishema. Urabona ko Pierre Tour mayo jaune cyane cyane ko arabizi ko mayo jaune mu gihe uwitwa Pierre Tour yaza kuza kumucika amasegonda 50 ashobora kuza kwisanga yavuyemo ko amasegonda 50 ntabwo ari amasegonda menshi. Niyo mpamvu ubona ko Pierre Tour ahantu hose amatake ajya akora ariko Junior Self ntabwo ari kumera ko ari bugende. Pierre Tour rero akaba azamuye abantu muri tari nk'utwaye moto. Pierre Tour utashobora guhindukira. Pierre Tour yacometswe na William Roself Junior. Kadance nziza cyane, kadance hejuru. Ndabona inyuma yari Joseph Peter Blackmore akaba umusore w'ikipe ya CE Premier Tech. Ahangaha nta kindi kisigaye rero Pierre Tour azamutse ajya gushaka moto yo muri Gako. N'amanota 8 agomba kujya ku manota 35 amaze kubona mu kanya. Ndabona abandi bakinnyi bose bazamuka, azamutsemo uyu musore w'ikipe ya UAE akaba ari Pablo Torres Arias akaba ari ku mwanya wa 4. Ndabona umusore w'ikipe ya Astana Kazakhstan akaba ari iri kandi Siev akaba azamutse. Abafavori bose barazamutse. Mu by'ukuri dushobora kuba tugiye kugeranya Nyabugogo nta breakaway turabona. Uyu munsi ni umunsi wakinwe mu buryo buri tactique cyane ariko tactique zose ntabwo zikora. Pierre Tour abazamuye muri tare.
Pierre Tour rero akomeje kugenda akora amatake kugira ngo atange kadasi cyangwa se na ritime, ariko still William Junior Ruserefu ntabwo yemerera uwitwa Pierre Tour kuba yakora cyane kuba yamusiku. Arabizi neza ko n'amasegonda 55 yonyine, n'amasegonda 55 yonyine arimo hagati yiwe ya Pierre Tour ndetse na William Junior Ruserefu, uno musore mayo jaune. Bakaba rero batangiye bajya gusoza umusozi wa Tare, ariho bagiye kwita bajya mu gitambika muri rusange. Igitambika rero kiza gufasha ndetse no kuza gutanga ritime cyangwa se kuza gufasha abakinnyi kugira ngo babashe kuba bagera cyangwa se abantu ka misozi ya Shyorongi muri rusange bari imbere cyane, kuko kumanuka Shyorongi gutambika Nyabugogo uko abakinnyi biza kubafasha muri rusange kuza gutangira umusozi bazamuka Kimisagara bazazanyemera kuko rebwo batangira kuba bazamuka ukuntu baza kugera rero Nyabugogo. Abakinnyi bari imbere cyangwa se abaza kuba bayoboye nibo baza kuza kugenda bafashwa cyane kuba bagera hariya Kimisagara bari imbere cyangwa se muri rusange, kuko uno musozi wa nyuma wo kuza gusorezamo ni umusozi uryana, ni umusozi ufite ubuhaname buri hejuru muri rusange. Niyo mpamvu abakinnyi hano bari kurwana nuko basoza some cyangwa se agaterera kano Tare kugira ngo baze, kuko ni igitambika kinini baza gusoreza Christopher From arasigaye. Christopher From ntayitwa etape hano i Kigali. Chris From asigaranye Kayonza. Chris From asigaranye kuri Kigali Convention Center. Kuri Chris From ntabwo wamubara Kayishema ko muri etape ya Rukomo Kayonza. Chris From namuteye kubera ko ni etape y'abasprinteri, kandi Chris From ntabwo ari umusprinteri. Umugabo umwe wenyine mu sportif namonye ku isi watumye nibura umunsi umwe amarira yikora, kubera ko ni etape yazamukaga ijya kuri Mont, nyuma ikosa ryakozwe ni moto, na moto yari itwaye kamera. Chris Froome yaraje arayigonga, amaze kuyigonga Chris Froome ahita akandagira hasi, igari ryagize ikibazo. Chris Froome baramuhindura kubera ko ubundi muri Tour de France mayo jaune agira imodoka ye igomba kuba ifite ibintu bye, ariko hari atake ikozwe nande. Ndabona ikipe yatanije William Roself, uyu musore ariteguye buri kintu cyose, yazamuwe nyuma yo kuba gatatu muri Tour du Rwanda umwaka ushize, yazamurwa ajya mu ikipe ya Suze Quick Step, akina muri Wolf Park. Ni ikipe ikomeye cyane, ikinamo abasore nk'aba Remiko Evenepoel wigeze kuba shampiyona y'isi, ikinamo abitwa ba Julien Alaphilippe. Akaba rero ari reba iyi acceleration David ise ibacamo ibice kubera ko nyuma ya tete de la course noneho na ya groupe yari nyuma y'u Rwanda rutoshe. Urabona ko ni imisozi, ni u Rwanda navuga ko ruri green cyangwa se rufite ibiti, kandi uko ukomeza kugira ibiti niyo mpamvu akenshi ubusaba kubera ko mugomba gutera ibiti byinshi. Wabonye umujyi dore umujyi nguriya rero batangiye kujya mu Ntanzi, batangiye kumva oderi y'umujyi wa Kigali. Ariko hari hepfo hari iki, hariyo Nyabarongo, ariko batangiye kumva oderi y'umujyi wa Kigali nyuma y'iminsi igera kuri 5 yose umujyi wa Kigali bawuvuyemo, batangiye gukurura cyangwa se guhumeka impumeko y'umujyi wa Kigali. Muri kano gace iyo umanutse hepfo wegera Nyabarongo hari ahantu hitwa Ruri. Amateka agaragaza ko muri Ruri niho hantu habonetse umuntu wa kera cyane, sinzi ko nabyita wa kera cyane. Ruri akaba ari agace karano rero muri bino bice turimo tugezemo bya za Gakenke na Rurindo na Shyorongi. Rero tugiye kumanuka ngaho rero William, ubona ko twamaze gukika mu bice bibiri, hari groupe mayo jaune, ndabona anima groupe abiri agiye kuza. Ubundi rero bigenda gutiye isiganwa rikise mice gutya rero. Icyambere iyo hari umuyaga mwinshi ntabwo bishoboka ko abantu bakongera gusubizamo, kubera ko umuyaga witwacamo hagati ukabacamo ibice, ariko barongera bari groupe. Ariko n'ubundi ko biri groupe kose ni abafavori bari kuba bari kumwe. Ninde munyarwanda barimo rero? Ni abafavori bari kumwe cyane ko ni umusore twabonye Pierre Tour, twakomeje kubona we na Junior William Ruserefu bose bakomeje kugenda bahangana, ndetse yewe n'ikipe ya Total Energy twakomeje kubona uno munsi irimo irakora, kuko kugeza ubu ngubu ikipe ya Total Energy nimwe mu makipe mu bakinnyi 10 ba mbere. Pierre Tour ikipe ya Total Energy ifitemo abakinnyi babiri. Pierre Tour reka nkubwire ariko uko navuga ngo umuntu yabaye isereri, Pierre Tour yabaye isereri ku isiganwa, kubera ko David ahantu hose umuntu ari kujyamo asanga Pierre Tour. Ariko nakugira ngo nibura Pierre Tour nikinye nakifuza ko bitewe n'ukuntu Pierre Tour akinye, nibura twabona umusore ikipe ya Total Energy atsindira hano. Reka wenda mu kanya biza gusoresha duhega fenetre gatoya hariya tuze kureba ni gute
batsindira hano kugira ngo tubasobanurire mu by'ukuri yagiye tugendeye kuri etape ya Manuel Tarozi umwaka ushize ahangaha abanyarwanda barimo Nsengiyumva Shemu ndetse na Nsengimana Jean Bosco bagiye muri breakaway yaje kuzenguruka hano ariko icyo gihe banyuragamo hano bakazenguruka Pierre Tour na William Rosel Pierre Tour arensisa Pierre Tour yabyukanye imbaraga Pierre Tour yaguye neza n'amahumbezi yo mu birunga Pierre Tour nyuma ko ahiriwe ku munsi w'ejo mu Kinigi agatsindira hariya kwititsina Pierre Tour ashaka no kwinjiza kuri Mont Kigali areba kuri Gaminiye arebye speed afite Pierre Tour agiye kwaksira Pierre Tour imashaka guca misiganwa Pierre Tour ndabona ari nyuma amasengesho Venke ndabona amanya Eritrea ndabona William Rosef ndabona Dawiti Emane mano yambaye imyenda yigenda gusa nk'icyatsi ya bike Dawiti Emane umwaka ushize niwe munyafrika mwiza cyane nyuma ya Enoch wakurikiyeho akaba akindi ikipe ni ikipe ya bike yigize gukina n'abanyarwanda 2015 Nsengimana Jean Bosco 2013 Nsengimana Jean Bosco yagiye gukinamo na Hadi Janvier gusa ntago batinzeyo Pierre Tour wakomeje kuba ise cyangwa se wakomeje kugenda hangana muri iri sigano kubera ko atake nyinshi zakozwe kugeza ubu ngubu mu gihe hasigaye ibirometero 32 na metero 900 kugira ngo bagere ahaza gusorezwa hano kuri Mont Kigali. Atake nyinshi zakozwe n'izuno musore witwa Pierre Tour ariko arazikora iki witwa William Junior Seref nava ko kayishema kugeza muri metero tugezemo Sudari quick step nitwiye tuyibona muri iri sigano ahubwo turi kubona Total Energy iri gukora akazi kenshi iyo haraba ari uburyo bubiri ushobora kuba ufite abakinnyi bakudefanda ariko nono yombe mayo jaune hari igihe udakina abadefanda Pierre Tour cyasisa Pierre Tour cyashaka kureba ko iyi group yayigabanya kuko ireba inyuma cross nta wundi muntu uje aba ni abakinnyi mpazembara bari hagati ya 25 kuva kuri 25 iyo niyo groupe dufite kugeza ngo icyo ashaka Pierre Tour rero ayima ashaka kwensisa kugira ngo nayo arebe ko yayigabanya nuko yigabanya rero ono kwanga twamaze kugira Shorongi turimo turinjira muri Shorongi turimo turinjira mu bice bya bigana za Shorongi muri rusange kuko nava ko hariya ni hafi tuza kugera handi mu gitambika bamaze kurenga hahandi bajye kugera muri ya cross irimo hamwe abamatungo habe inka nyinshi hama bakaza guhita batambika bazamuka noneho bajya kuri ya centre ya Shorongi barizwaho na cya kibwa no muri cya ikipe ya APR kuna kuba yakorera hano bageze muri ya cross irimo handi hari n'icyapa kikwereka ko aho hantu hari amatungo niho bageze kugeza ubu ngubu hano naho hari cross navuga ko akenshi bano ku modoka rino cross kayishema ku bantu batarizi hari uguza wafatiyeho wageramo hagatuka katabikanga iri cross nayo rimwe mu cross akunda kusa naho agora abantu mu bantu muri musozi wariya hano harimo ikimanuka navuga ko gifite nk'ibirometero bigera nko kuri 4 hanyuma baza kugera mu gaterera gatoya cyane mbere ko baza kugera n'ubundi kuri centre hariya Shorongi ko ubu ngubu bageze ku birometero bari basigaje ibirometero 31 kugeza ubu ngubu ibirometero 31 basigaje kugeza ubu ngubu rero bakaba bageze mu birometero 31 basigaje kugeza ubu ngubu ino quartier rero bagezemo nava ko ni quartier ya Rwintare ino quartier bano kugeza ubu ni quartier ya Rwintare umusore akaba ari umusore witwa Dube nawe umusore w'ikipe ya Total Energy no munsi navuga ko ikipe ya Sudari Quick Step ifite mayo jaune ntabwo twayibonye ikora cyane ngo ifashe mayo jaune kuba yakomeza kugenda atwara ariko ikipe ya Total Energy kugeza ubu ngubu mu gihe habura ibirometero 30 na metero 600 niyo kipe kugeza ubu ngubu navuga ko irimo irakora cyane hari amakuru angezeho Nyabugogo bafashe icyemezo cy'uko bashaka gukuraho Rusizi David Nyabugogo hari abantu miliyoni 4 z'abanyarwanda bategereje Tour du Rwanda nuko ngo muri miliyoni z'Tour Rwanda enye ziri Nyabugogo nta muntu uza kugenda abantu baguze amateke bose bategereje avuga ati ntabwo urukundo rwagenda tutarubonye urukundo bwarubone hagarara Nyabugogo fata tiki yawe uri kujyana mu ntara uhagarare neza wirinde kujya mu muhanda kuri ko gahunda igera amahoro ubundi urebe igare urukundo igare ni urukundo muri rusange groupe urabona ko n'abakinnyi benshi n'abakinnyi bagera kuri mirongo abakinnyi avuga ko barenga bagera muri 20 bari muri ino groupe iri imbere kugeza ubu ngubu groupe irimo navuga ko irarwa no kuba bakura kuko ni ikimanuka ni igitambika ni ikimanuka ni igitambika hanyuma igitambika kirekire bakaza kugera hariya baza kumanuka bano bamanuka muri ya misozi abantu bakunda kwita imisozi izamuka ujya za Shorongi
akaba rero urabona ko Pierre Tour arasigaye. Pierre Tour nyuma y'ibyo yakoze byose ariko nawe kugeza ngo akaba peloti itamuhaye agahenge kilometero 84 ku isaha. Ese uzifata aha ni igitambika abantu babyumve, kilometero 84 ku isaha. Pierre Tour urabona ko akenshi igihe cyose ubonye Pierre Tour akanakoze ku maguru kuzunguza amatako kuriya kandi no kugira ngo usuzume neza amaraso yongera ageremo kugira ngo mu kanya uze kuba ukora za atake nyazo kuko uzikwiye. Reka turebe rero ngiyo Pierre Tour agarutse muri groupe maillot jaune. Groupe maillot jaune navuga ngo uyu munsi yafashe byose mu biganza bye, yavuga ati nta gahenge tugomba gutanga, by'umwihariko biyobowe n'ikipe ya Total Energy na Monsieur Pierre Tour. Monsieur Pierre Tour umusore navuga ko ukomeje guhangana kuri etape ya Karongi. Rubavu yafashe icyemezo cyo gukurura kugira ngo arebe ko ino etape yayekana, ariko birangira Laurent aje kumugarura, birangira n'ubundi Pierre Tour no musore akomeje kugenda ahangana. Still urabona ko ikipe ya Sudari Quick Step Kayishema ariyo mpamvu abantu baza kuza gutinya uno musore witwa William Junior Serefu ko nuvuga ngo kuva isiganwa ryatangira Sudari Quick Step ikipe yose abakinnyi basigaye, ariko we arimo ararwana ku giti cye, mu gihe tubona ekipe ya Total Energy irimo irakurura cyane ndetse irimo iranafasha. Tukabona ekipe ya Team Political Meta nayo ni ekipe irimo irahanga. Tukabona ino kipe rero n'ubundi zindi zimo twabonyemo Astana nayo irakomeza kugenda irwana. Twabonyemo ekipe ya Roto irwana, ino kipe ya UA team irwana, ariko ekipe ya Sudari Quick Step ataka ari imbere twayibuze. Iriya na atake mbona imbere y'abakinnyi babiri turacyari kuri Pierre Tour mwiza cyane kuri etape y'uno munsi, arimo arafata position aerodynamique, ni umwanya mwiza kuri kugira ngo abashe kuruka kubera ko imbere agomba kwensiza. Pierre Tour asigiye ubutumwa mugenzi we uri gukora bakita kuri refreshinga hariya kuri starting ko arimo aremena amazi, ariko agarutse gushaka. Reba none David, tekereza kuri no speed bafite gusubira inyuma ku modoka ugasaba kuza kugaruka inyuma. Icupa rya mbere aribitse, afashe icupa rya kabiri, agarutse imbere rero kureba kuko Pierre Tour ubonye ko amubwiye ubutumwa nabwiye ati shakira amazi. So urabona ko amusabye ko aza gufata icupa rya gatatu, nuko ngo agiye guseriva abantu bose bari hariya muri peloto. Hariya rero muri peloto muri groupe maillot jaune Total Energy ubona ko no munsi yakoze cyane. Shakira izina rero umuntu witwa William Roself, uko William Roself uyu munsi yatewe ariko yishakiraga amakuru akayitera bitewe nuko ikipe itamukundira. Mu by'ukuri abantu bazi amateka y'u Rwanda, William Roself yabaye Ruganzu yaratataga akaniterera byose akabikorera icyarimwe. William Roself uyu munsi twamunye hangana n'amatake menshi ya Total Energy, ariko yabashije kubicamo amahoro aracyasista. Reka mbabwiye ko dufite hano groupe maillot jaune ari nayo yoboye isiganwa, ariko ni groupe y'abafavori. Ndabonamo umusore w'ikipe ya Political Meta akaba ari Jeman Dario Gomez Becera. Uyu Becera ari mu bakinnyi 15 beza byumvikanye ko kumva. Pierre Tour yihaye umwanya wo kuruhuka gatoya ajya inyuma, ndetse agiye gufata byumvikana amabwiriza nyuma no gushaka amazi. Aya mazi nayo kumuzamura byumvikana hariya kuri kwa mutwe, kuko ubona ko noneho karakanura ameze nk'umuntu uri kuruhuka. Reka tugeze Pierre Tour ko agaruka kwensista imbere. Hanyuma kugeza ubu ngubu rero agasozi ka kabiri twabwiraga ko bakunda kwita Tare, hakaba Pierre Tour n'ubundi nawe nuvuga ngo nako yakegukanye. Bivuze ko ayo n'andi manota 8 Pierre Tour uyu munsi ashobora kurara ayoboye, ashobora kuba kurara ayoboye akuyeho uno musore w'ikipe. So ubonye ko no twagize kuri stade Ikirenga kuri stade Ikirenga, abantu ubwo ni bazi hariya Shiro kikaba ari na stade ikipe ya APR Football Club ikunda gukorera imyitozo. Twabwira ko rero uwitwa Pierre Tour amanota y'umusozi wa kabiri nayo niwe waje kuyegukana, kuko kugeza ubu ngubu Pierre Tour yegukanye amanota y'umusozi wa kabiri. Hanyuma Junior Serefu nk'uko n'ubundi yamukurikiye mu manota y'umusozi wa kabiri aza ku mwanya kabiri. Amatores nk'uko batatu bose bakurikiranye n'ubundi nawe aza ku mwanya wa gatatu. Ubwo William Serefu rero abonye andi manota 8 yo mu musozi wa kabiri yo kuri uno munsi. Bivuze ko rero William Serefu wari usanzwe afite uno musore witwa Pierre kilometero 25 Dawi Tiemani all the way from Eritrea afashe icyemezo arakurura, ariko Pierre Tour acyaye William Roself arahari Pablo Torres alias w'ikipe ya AUA. Bibutse ko ikipe ubu kugeza uno kipe ya mbere ku isi dufite mu mukino w'amagare ikina mu kabuhariwe Tadej Pogacar.
Pierre Aturu rero amanota abiri imisoro uvuga ngo yarasanga amanota 27 ku rutonde rusange rw'abazamuka neza. Yoel Habetayebu tutabonye uno munsi cyane, akaba musore Yoel Habetayebu tutabonye cyane uno munsi, akaba ariwe uyoboye abandi mu kuzamuka cyangwa se mu kuzamuka neza cyane. Salomo yaretero ufashe icyemezo cyo kugira ngo akaba acomotse akubise break, ariko still ubona ko groupe iri inyuma yo iracyari kugenda kuri cadence, yaba uwitwa Pierre Aturu yaba William Junior SRF kuri mayo jaune. Urabona ko bo basigaye, ariko nabona agenda kujyamo amatake. Reka turebe ese hari umuntu usigaje na amatake, tujye kuyatubona muri groupe. Hari umuntu muri groupe mayo jaune witeguye kuba yagarura uyu munyariteria ufashe icyemezo cyo ngo reka njye kureba niba hari icyo nabona imbere. Gusa biracyashoboye ko nabona hahise hazamuka umusore w'ikipe ya CI Premier Tech. CI Premier Tech bubatse ikibuga cy'amagare mu karere ka Bugesera cya miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse ubu barimo barubaka n'ishuri ry'abazajya bayiga bazajya bakinamo, ariko Pelotise ikanguka. Ndabona hariya barimo Pablo Torres alias ikipe ya Politico Meta, ndabonamo nimero 22 ikipe ya Tuseneje, akaba ari Fabien Dube ari ku masegonda 5 gusa kuri mayo jaune. Hano rero atake barihojeje, atake nubundi yarikozwe n'umusore w'umunya-Eritrea, bikaba ubundi atake bayihoje kugira bongera gucrosinga gap yaririmo, bakaba bagiye kugera muri ya centre hariya Ishirongi. N'umusore rero w'umunya-Eritrea akaba ari Zelain Naum Alaya warukorageje gukora atake, bakaba bamukuriye kugeza ubu ngubu. Rero imbere ndabona nubundi abakinnyi babiri aribo babagiye, n'umusore w'umunya-Eritrea witwa Zelai, ndetse atake y'abakinnyi cyangwa se tete dora kurusi y'abakinnyi babiri. Peloto iratuje, Peloto iratekereza cyo gukora, Peloto esira cyabara ko kilometero 23 zaba ari nyinshi cyane kuri uno musore w'umunya-Eritrea, ndetse ujyanye n'ikipe ya Ngoyu Kabo hariwe. Rero uyu nguyu akaba ari Ghana yitwa Jonathan Esrepo Elirayo do Pakora, bamwita muri Colombia ngo numurabyo w'ipakora, kubera ko yakoze sprint nta muntu n'umwe ushobora kwigarura. Afite etape 7 za Tour du Rwanda, nta muntu n'umwe ku isi kuva isi yari muri akora icyo kintu. Abandi bagerageje kubikora ni Ndayisenga Vincent na Yometke, nguwo umunyarwanda umwe rukumi gusa uri muri groupe mayo jaune. Masengesho Venker ukomeje kugenda arwana no kugira ngo azamure ibihe byiwe, cyane cyane nk'umunyarwanda uyoboye abandi kugeza ubu ngubu, kuko kuva ku munsi w'ejo nibwo wese yambara uwo mwambaro w'umunyarwanda wiga abandi, umwambaro wari umazweho n'uduce dutatu n'umusore Mugisha Moise w'ikipe ya Javel Novotek. Ejo umunsi utaramugendekeye neza, binatuma n'ibi bihe abitakaza. Ariyo mpamvu rero Mahoro Venker kugeza ubu ngubu ariwe wakomeje kuzamura, ndetse akaba ari nawe munyarwanda mwiza kugeza ubu ngubu. Pierre Aturu kandi, Pierre Aturu nanone, Pierre Aturu kandi ndabona uyu ni Mera w'ikudusi. Mera afashe icyemezo. Mera w'ikudusi 2019 twavuye Huye ku isaha 2 tujya mu karere ka Rubavu, twagezeho nyuma amasaha 7. Icyo gihe Mera w'ikudusi yafashe icyemezo, ubwo twari tutangiye kuzamuka muri Ngororero. Abanya-Colombia barashwanye, biza kurangira Mera w'ikudusi agiye kudusi, yagera ku kiyaga cya Kivu, ahita ajya ku kiyaga Kivu koga. Amaze koga aragaruka no kujya kwicara ku mucanga, asanga abandi nibwo baje. Nibyo ni Mera w'ikudusi. Mera w'ikudusi niwe uyu mugabo arakomeye. 2013 yaje mu Rwanda. Mera w'ikudusi aje ari mu ikipe ya Centre National Centre Cycliste Mondiale yo muri Afrika y'Epfo, ariko icyo gihe habaye kumugambana kuko yashaka kwambara mayo jaune. Yatwe etape yo mu Kinigi yarangiriye hariya hafi aho twasoje ku munsi w'ejo. Ndabona mu ikipe ya CI Premier Tech akaba no hari uno musore wazamutse nimero 45 ni Kreshi. Uno musore mwiza cyane muri equipe bakiri bato mu minsi yashize. Kudusi yakoze ubukwe, arantumira muri terambura itiki. Akabura itiki kandi nuvuga ngo umuntu agutumiye abakwizeye. 2013 akina Tour du Rwanda, reka ngubwiye agasenaryo kabaye amaze gutwara etape yariya, uko hamaze kuba shampiyona ya Afrika, yamaze kwera muri Burkina Faso, imaze kwera Ouagadougou. Icyo gihe Ndayisenga Valence yamaze kuyikina mu bari munsi y'imyaka 18. Icyo gihe na Kudusi nabwo yayikini. Valence yaravuze ngo ni gute Kudusi murabeshya naga afite imyaka ni mukuru, ati ko ntamonye muri shampiyona Afrika. Gusa nyuma ngaho yabaye mwiza, twaramonye mu ikipe nka Dimension Data, twaramonye mu ikipe ya EF Education First, ikipe yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko yaje no guca muri Astana. Ari kumwe na Astana mu mwaka wa 2019 bitabiriye Tour du Rwanda.
icyo gihe batwayemo etape ebyiri, ayo etape Huye Merekudusi yakoze nyuma yo kwatakira ku karere ka Huye, kamera ziramubura abantu bamubona amaze gutwara etape. Rore nziza cyane barimo barahinduranya hagati, ubwo yarimo aragenda aha mugenzi we bwiza cyane. Ese gapu imira azamuka, David ndebera gapu niba radio turi amaze gutangaza gapu, ariko ureba hariya mu mahembe y'umuhungu biriya bintu bifitemo hariya byose by'amabara umutuku ni imisozi, icyatsi ni sprint ziba zigiye gukora. Ngabo rero kilometero zingahe? Kilometero 20 kugira ngo dusoze isiganwa. Bantu banyabugogo uko muri miliyoni enye muhagaze ku mihanda, muhagare neza, ntagire icyo muza kubangamira kw'abakinnyi kubera ko urukundo igare biraje. Igare riraje rero akaba ari Kreci ndetse na Merawi Kudusi. Merawi Kudusi kugeza ubu ngubu ari gusiga iminota 4 n'amasegonda 12 na William Junior SRF uri inyuma muri groupe iri inyuma, akaba ari no ku mwanya Merawi Kudusi kugeza ubu ari ku mwanya. Abantu bambaye miliyoni y'akamuntu kwese nta muntu uri ufite tike uri buze kwina. Reka mbabwire ko uyu nguyu muri Asmara muri Eritrea bamwita The Shark of Asmara kubera ko numwe mu bakinnyi beza bagize, nubwo bagize abandi mo nk'aba Manuel Gabriel Gabia muramuzi, Nathanael Berhane muramuzi yatwaye La Tropicale Misabongo, bagize abakinnyi bandi kugeza ngo harimo hazaba Enoch, bagize abakinnyi beza batwaye ama etape ari mu musore ufite ikintu cyose twa Teshome Hagos Meron ndetse n'abandi benshi cyane, ariko nta muntu uzibagirwa Tesfom kuba Maria amatwara champion Africa no gutwara champion Africa. Rero nyuma yo gutwara champion Africa cyakurikiyeho yaje mu Rwanda idatwara etape ya nyuma Tour du Rwanda. Tesfom Maria kashema impamvu rero uwitwa Mont Kreci ubona ko yatangiye kwataka uri kujyana na Merawi Kudusi kugeza ubu ari kubonye gatandatu, arasigwa amasegonda 26 na Junior William Ruserefu. Tuba ko uno musore witwa Kreci akaba arimo ararwana kuri ataka kugira ngo arebe ko yaza kumanuka muri no misozi Shorongi. No musore turimo turabona uno musore akaba ari kurwana kugira ngo arebe ko yaza kumanuka akaza kugera Nyabugogo, nibura ari imbere akaza kuzamuka kagapando, nibura akaza kumufasha kuba yagerana, kuko ayo masegonda 26 uno musa arashaka kureba ko yarwana nibura iyo gapu cyangwa se icyo gihe arimo arasigwa na mayo jaune Junior William Ruserefu. Urabona ko still ya atake Politiko meti ibintu ishatse kubikira hejuru. Politiko William Ruserefu Ruganza arataka bati ntabwo mugenda kuri muri atakira William Ruserefu Ruganzo Junior akaba rero we ukurikiye abakinnyi bemo Merawi Kudusi. Ndabona hariya groupe yaje abandi banyarwanda, ndabona hariya ninde ni ashobora kuba ari uriya ni mani zabayo karadio ko uri kunyonga iri gari rya Ridre. Aya magare ya Ridre niwe uri kunyonga kuko muzo we anyonga factor ya 2014 2024 igare rya 10,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Akaba rero ya groupe yari inyuma ya Tete Dora Kurusi ikaba nahita ingiye kugenda icikamo ibice. Umusore twa Kreci Merawi Kudusi Emar Nyonga Polygon ni igare rikoreshwa n'ikipe ya Terengano yo mu gihugu cya Thailand. Ni abakinnyi rero ni Tete Dora Kurusi, Merawi Kudusi ndetse na Kreci. Merawi Kudusi ucometse ushaka kugira ngo agende imbere, arimo arakebuka inyuma kugira ngo arebe ese groupe ishaka gucezinga yaba igeze. Merawi Kudusi ari gusigwa iminota 4 ndetse n'amasegonda 12 na mayo jaune, ariko ejo hari agace ka Kayonza ka Rukomo berekeza Kayonza baciye Nyagatare, ndetse akaba n'agace ka nyuma ka Kigali Convention Center, ariko arabiziko muri no munsi mu gihe yagerageza kuba yakubita kuba yacomeka akaba yagabanya ibyo bihe n'ubundi ku munsi w'ejo, ndetse yewe no ku cyumweru nabyo bishobora kuba byamufasha kuba ibyo bihe byagabanuka. Abakinnyi rero ni Tete Dora Kurusi, Kreci. Uno musore Kreci akaba akomeje kugenda we na witwa Merawi Kudusi bakomeje kugenda bahangana. Kreci uyu musore Kreci Moritz mu mwaka ushize yatwaye shampiyona y'imyaka 30 mu gihugu cy'Ubudage mu kwitwara ITT, yabaye wa 8 ku rutonde rusangiye muri Tour d'Alsace muri 23. Mukwe yabaye uwa gatatu muri Grand Prix Velo Aranya mu gihugu cya Turukiya muri 2022, yabaye uwa gatandatu muri shampiyona y'isi yo gusiganwa
mu mwaka ushize nivuga ngo rero ni umusore wo kuba yakitega arimo arajyana nande rero ari kumwe na The Shark of Asmara Merawi Kudusi we ninde Merawi Kudusi ni umusore w'iki Tour du Rwanda ya mbere mu mwaka wa 2013 yavutse muri 1994 ku itariki z'ukwezi kwa mbere yatwaye Tour du Rwanda ya 2019 afite etape 3 za Tour du Rwanda harimo yatwaye mu mwaka wa 2012 ndetse n'indi yatwaye 2019 yabaye wa kabiri muri Tour de Rangakwi akaba ari isiganwa rira mu gihugu cy'Ubushinwa mu gihe cyo yabaye inshuro ebyiri champion wa Eritrea muri 2020 ndetse na 2018 yabaye wa gatatu kuri classement general muri Presidential Cycling Tour isiganwa rikomeye cyane muri Turkiya mu gihe cyo kandi yabaye uwa kabiri muri etape ya La Vuelta ya Espagne mu mwaka wa 2017 iyi etape rero yo muri La Vuelta ndaje mukamba bwira umuntu waje kwitwara mbere Kudusi nababwiye ngo iyi ni izina ikomeye gusa peloton ntabwo bishaka Total Energy yagarutse Total Energy ikipe navuga ko y'umunsi ikipe yakomeje kugenda ihangana kuva isiganwa ritangiye Total Energy nayo ikaba yagarutse ndetse urabona ko igikundi kirimo peloton y'isiganwa urabona ko yanze ko ino gap ikomeza kuba ndende bamaze kwegera ndetse yewe ubwo tete de la course ntabwo bakiri babiri bamaze kuba batatu kubera ko n'umukinnyi w'ikipe ya Total Energy nawe akaba yamaze gucomekamo igare kugira ngo Total Energy nk'ikipe y'umunsi ikipe ikomeje kugenda yangana navuga kuva isiganwa rigitangira ikipe ya Total Energy kugeza uno munsi navuga ko ari ikipe ikomeje kugenda imbere Shorongi na Pierre Tour combatif umunsi ikamvuge ko nubwo ntari muri jiri araza guhabwa igihembo cy'umuryango wateye kurusha abandi ariko Pierre Tour arimo arensiza Pierre Tour ntarakuraho Pierre Tour Emmanuel Shorongi nabwiraga ko rero mu mwaka wa 2017 Kudusi yabaye wa kabiri muri etape ya gatanu ya La Vuelta etape yaje gutwarwa n'umukinnyi mwiza kugeza ubu ngubu wa kabiri mu mateka y'igihugu cya Kazakhstan wakurikiye Alexander Luchenko Vunikorov akaba yitwa Alexei Luchenko akaba yaje gusiga muri Kudusi amasegonda 20 muri descente Pierre Tour arasigaye ariko Dube wa Total Energy akaba yamaze gusanga Kreshi ndetse na Merawi Kudusi imbere ubu n'abakinnyi batatu bayoboye iri siganwa cyangwa se ni Tete de la Course kugeza ubu ngubu bakaba barimo barasiga amasegonda 10 igikundi cyangwa se groupe ibari inyuma ujye utwara imodoka moto umanuka Shorongi igiye cross rimwe mu mukino w'amagare hari cross rimwe riteye nka sinzi ukuntu nayita aya muri Shorongi abami cross rimwe ryonyine abantu nabone nk'iri cross iri ngiri impamvu ryoroshye reba nta kintu kimwe kizahindura mu bintu yakoze nimugere epfo hari ahantu hameze nk'ahantu hari ikivumo iryo cross niryo ryonyine riba muri Shorongi kuko iyo rifite nk'imfuruka ya 45 iryo niryo cross rimwe ryonyine muri Shorongi nigeze kubigerageza ndimo kwikoresha sport mageze mfashe feri biranga amahirwe nagize namwe mu buzima nta modoka yo mu muhanda naho ngubu ntabwo tuba twikogeza ariko buri amateka rero nk'uko buriya iyo uva igice umanuka mu rukomo habamo ikorosi naryo rimwe babona menshi ariko ni rimwe impamvu babyita rimwe reba nk'iri ngiri nta kintu ari gukoreho reba imbere agiye kurikata bisanzwe nk'uko wakata reba ukuntu zeri imeze ni ukuvuga ngo urimo urakata umuranga ishoboka ibi byo biroroshye ariko imbere ndaza kureka iryo korosi nibajyamo ni ikorosi rimwe riba muri Shorongi ntabwo rijya rikatika kugira ngo rikate biba bigusaba ko nibura niba ufite kilometero 30 ku isaha ugomba kujya kuri kilometero 30 ku isaha ugomba kwita ugabanyamo kabiri kugira ngo ubashe kuba iryo korosi warikata ahangaha rero tugiye kurebera ndabona Merawi Kudusi ni Fabien Dube ni Fabien Dube ndetse Fabien Dube ni amasegonda 5 kuri William Rousseff ikintu kigiye kuba rero tugiye kureba niba Ruganzu yongera kwiterera kuko birasa nkaho mino desante reka turebe rero uyu ni Dawidi Yemane Nyabugogo singizira miliyoni za Nyabugogo rero aba bantu bakunda urukundo suko barebera ubuntu kubera ko hari byinshi by'ubuntu tujya tubona ariko bititabirwa urukundo igare Masengesho Venkeri ngo muri desante ikomeye cyane mo Dawidi Yemane ndabona mu munya Eritrea birasa nkaho rero byose bitagiye kwera muri Shorongi rero ariko mbibutse neza yuko bagiye gutambika berekeza Nyabugogo angaho byose biraza kuba rero kugeza ubu rero dufite abakinnyi batatu bari imbere Kudusi harimo Kireki ndetse na Dube ataka desante za cyane hariya kuri speed ya jaune ntekereza ko turebye kuri chronometer ntabwo tuba turi munsi ya kilometero 80 ku isaha ninde uza kuwa mbere Nyabugogo nyuma yaho Nyabugogo rero tuza kuzamuka Kimisagara harimo agapando katagaye cyane kugira ngo ugere hariya hafi y'abantu bazi kuri wasake kuko hari amadoda nyuma yaho haza kwigitambika kitari gitoya cyane twekiza Kimisagara ku isoko ku bantu bagura inkweto nekeza ko byose muri bifite mu gihe cyo rero nyuma yaho ngaho ahita akurikiyeho kuzamuka hariya kwa Mutwe
bakaba rero bakomeje kumanuka mu kanya barabaza kuba bageze hariya kuri za Arsenal bakata abandi bari imbere cy'inyoni barimo Venke Masengesho gusa ubona ko gushyiraho gucomeka ntabwo aribo bari imbere ariko gucomeka iyi groupe irimo Dawiti Yemane birasa nkaho byagoranye. Masengesho Venke gumaho, Masengesho Venke nukureho, Masengesho Venke kuba hafi y'abanyeritera bagutambikishe muri muyogo kuko ne munyarwanda duhanze amaso. Masengesho Venke niwe muntu wenyine ufite idarapo rimo amabara 3 n'izuba. Ngabo rero bakase ku giti cy'inyoni baba we ogiye kuranya ubwo rero utajya afite groupe mayo jaune hari ikipe ya ese Premier Tech ese acyari Blackmo ndabona Total Energy nawe kuro Rotedesini umwanya wo kubarera ahangaha tugeze niki ni muri cyo bita zone ya deshe. Ahangaha hari imodoka iza guturuka inyuma iza kuba ifata ibintu byose guta ntabwo wemere ko wata bino bintu Nyabugogo kubera ko waburi kwanduza nkuko ne kira cyapa kiravuga ngo birarangiye ahangaha no gutera imyanda kubera ko yose yasabye ko niba uri umukinnyi wamagaye kuya munyongwe neza bisaba ko ugomba kuba ufite umwuka ntabwo rero wagira umwuka mu gihe cyo wamaze kwangiza ibidukikije ntabwo wagira umwuka mu gihe wamaze kwangiza ibidukikije nuvuga ngo rero tete dora kuruse noneho abakinnyi hakaba habayemo rero hakabayemo gucrosinga gap abakinnyi batatu bakaba rero nubundi bongeye gukururwa na groupe mayo jaune yari bari inyuma indi attaque y'abakinnyi batatu twinjira mu metero Portico Meta Total Energy ndetse na Bingo aba bantu bo muri Total Energy bo kwa René Bernardo nta genge bashaka gutanga Total Energy bakoreye mwiherero hano mu Rwanda bataha mu Faransa bakajya gukina bakagaruka. Total Energy twavuze ko umusore witwa Pierre Tour aza kugeza ubu ari we mukinnyi wa combative cyangwa hanganye ariko ikipe ya Total ni nayo kipe navuga ko no musi nayo yaje guhangana. Fabien Dube akaba ubu ngubu ari we Dube akaba ari we uyoboye. Nibyo aravuga ko rero niba tuvuga ko Pierre Tour ari umukinnyi wahanganye kugeza ubu ngubu twinjira mu metero 10 bya nyuma ekipe ya Total Energy nayo niyo kipe yahanganye kuruta izindi kugeza ubu ngubu. Bingo WB bafashe ninde wo muri batatu bafashe umwanzuro ndabona hariya Eri Rayo do Pakora Estrepo Jonathan Valencia we akaba ari muri groupe ya kabiri urabona barengara bagiye gusatira William Roself Ruganza aratatse William Roself nawe agiye kwataka ko arabizi neza ko kino gitambika cyo ku giti cy'inyoni bagira Nyabugogo aho batangira baza Kimisagara nta muntu ushaka gukorana na William Roself ikibazo gikomeye cyane kuri groupe mayo jaune nta muntu ushaka gukora nyamara kandi batatu bari imbere muri kurangiza ndamona hari umusoro muri Bingo nimero 170 na kane na rimwe ni nabona ari ni 170 na kare natuge ko natuge ni 174 Julien akabari Giacomo Villa ndibera kuri classement general rero turebe kuko iyi break igiye irimo ikibazo gikomeye cyane kuri William Roself. Ikibazo cya mbere kirimo niki nuko uyu musore wambaye Dube harimo kandi umusore wa Portico Meta yambaye nimero 71 ni Jema Dario Gomez Becera David aba bantu bose ni ikibazo kuri classement general batatu bose bagiye ni ikibazo kuri classement general tubage rero ni ikibazo kuri karasoma general reka turebe umusore Pierre Tour Fabien Dube yatakiye Nyabugogo Fabien Dube agiye kuzamuka Kimisagara ariko ntabwo bashaka gukuraho n'abasore muri Portico Meta Germain Dario Gomez Becera ndetse akaba kandi inyuma ye hari Giacomo Villa Nyabugogo miliyoni enye z'abanyarwanda zaje kureba urukundo igare bararikunda ntabwo ari kubishyurira ubuntu nuko uyu mukino waryoha nuko uyu mukino usobanuka wumva reka turebe Kimisagara David ubu ngubu bishoboka wagiye muri break nziza wajya kugura inkweto nziza kuko ntabwo inkweto nziza cyane burya Nyabugogo rero ngaho hakana kuri miliyoni enye cyangwa se niba mvuze akana bara nonoze kumva umubare ngabo rero basore Fabien Dube azamuka ndetse na Becera bari kumwe na Villa ariko Villa arasigaye Villa yamwatakiye kuri ya Wasake hariya bazamutse Fabien Dube akaba azamukiye na Germain Dario Gomez Becera ese baraza kwizamura kwa mutwe cyane ko ubwo abantu bakurikiye igare Dube amakuru meza yabonye ko kugeza nguko breakaway yasigaye amaze kuvaho uyu musore w'ikipe ya Bingo Giacomo Villa ubu n'umwanya wo kwinsisa kuko ikipe ikeneye amafaranga ikipe ikeneye amanota kubera ko amanota babonye ntabwo baraba ikipe ya World Tour. Fabien Dube ari ku mwanya wa 4 amasegonda 9 nuvuga ngo kugeza ubu ngubu n'amasegonda 9 n'amasegonda 9 yonyine uwitwa Fabien Dube arimo arasigwa na mayo jaune William Roself
ese uyu musore yitwa Bekera afite ubushake bwo kuba yafatanya na Fabien Dube bakaza inyuma kandi hari ndabona groupe mayo jaune yamaze gusara bakaba barimo abasore barimo Akiro Arefaine ari imbere ndabona attaque ya Isere Premier Attack William Rosel fashize ku ruhande William Rosel macunga groupe mayo jaune bagiye kuzana ndabona Dawid Yemande ku mwanya wa kabiri ondaragiye ugembe tujye kuya break y'abantu batatu ariko ndabona uyu musore ni Giacomo Virawe Giacomo Vira sanga uri kugenda sigara ndabona no groupe mayo jaune bari kwesista William Rosel harimo Manza Bayirike Radio aracyarimo muri no groupe kugeza ubu ngubu ndabona abasore ikipe ya Roto Destiny akaba ari nimero 113 akaba ari Logan Kiri niwe champion wa New Zealand akaba yazamutse muri ikipe muri uno mwaka ese araza kuba yabasha kwifasha kugira ngo azamuke uko byabyiza kuri kukirana Ewan Caleb umwe mu sprinter beza cyane bazwi kuri Champs-Élysées iyo Tour de France irangira cyane cyane bigendeye kuri technique ya aerodynamic kuko ni mugufi ariko numwe mu bantu beza nabo twagize umwe mu bantu bashoboye guhangana mu minsi yashize na Peter Sagan umaze gutwara etape nyinshi za Tour de France akaba ari kumwe na Muze Edimerix uyu mugabo Edimerix yabaye mu mwaka w'1940 na kangahe yakiniye umubiri ukomeye cyane ubakiye ikibumbano hariya i Bruxelles numwe mu beza kuko yatwaraga Grand Tour ndetse akaba namwiza mu masiganwa y'umunsi umwe mu cyo bitwita Monima na amasiganwa ba ku munsi umwe ni Monima zijya nko kuri 7 niba ntibeshye amasiganwa za Strade Bianche harimo amasiganwa nka Tour de Flandre ndetse n'amasiganwa za Paris-Roubaix yakiriwemo na Areruya Joseph ubwo yari mu ikipe ya Derco Marseille. Hanyuma rero Tete de la Course bari babiri ariko groupe y'abandi bakinnyi bane nayo ikaba yamaze kubegera mu gihe bageze hariya za Kimisagara bamaze kurenga Maison de Jeune bamaze kugera hariya hafi n'urusengero rwa Restoration Church abazara za Kimisagara groupe rero Tete de la Course bakaba bamaze kuba abakinnyi kugeza ubu ngubu batandatu baze kugera kuba abakinnyi batandatu kugeza ubu ngubu abakinnyi batandatu kugeza ubu ngubu ekipe ya Team Port Kometa ndetse yewe akamo Eritrea akabamo Total Energy no musi yakomeje kugenda ihangana cyane cyane kuri no musore Dube urabona ko arimo arareba inyuma cyane cyane kuko Dube arabizi ko ari gusigwa amasegonda Dube arabizi neza ko arimo arasigwa amasegonda n'umusore yitwa Dube arabizi neza ko arimo arasigwa amasegonda 9 gusa na mayo jaune sprint ya Kimisagara nayo navuga ngo na avantage kuri Munyaneza Didier ko nta muntu uri kurwana classement general cyangwa se kurwana classement reka kilometero 5 za nyuma rero kilometero 5 za nyuma tugiye kuzamuka kwa mutwe aho mu bice bibiri igice cya mbere ukireba ku muhanda hariya akaba ahantu hamamo ikorosi ku muhanda ujya mu Gitega cya hafi ujya mu cyaha hariya ni gutangiye kubona agace kandi ka kabiri kazamuka kagera ku murongo ukimara kubinuka hariya rero ikintu kimeze ko gisigaye baza kuba kwerekeza Nyamirambo byose bigiye kubera Nyamirambo Kimisagara bari umukino w'amagare abangaba bagira amahirwe uko ndabona hano komande yose yafashwe na William Rosef Junior uyu munsi wahuye n'akazi gakomeye cyane kubera ko ekipe ya Sude Quick Step ntabwo igeze imubanira ntabwo tubona nibura bakontorora isiganwa dore iyi groupe izamutsemo babiri harimo abasore ikipe babiri ikipe ya Politico Meta harimo German Dario Gomez Bekera akaba bazamutsemo Elirayo Dopakora Jonathan Restrepo Valencia ese biraza gukunda mu bandi kandi bazamutsemo umunya Eritrea harimo umunya Eritrea rero nimero 104 nimero 134 nibyo ni umunya Eritrea rero nimero 134 akaba ari Zerai Nahom Alaya ari kumwe rero n'umusore w'ikipe ya Astana akaba ari Ikandose nimero ubu ngubu kugeza ubu ni bukeza no wakane kuri classement general ninde ufashe commande rero ikipe ya Politico Meta ibifashe mu biganza kubera ko bafite amahirwe yuko mu gihe cyo uyu musore ni German Dario Gomez yaba akoze isaga Becera agakora ibishoboka byose akabaza gusetinga neza Elirayo Dopakora Jonathan Valencia Restrepo ahangaha biraza kuba tugiye kubona etape ya munani muri Colombia maze abanyakolombia bavuga bati nkuko twagize abandi beza barimo nka Rodrigo Contreras bagatwara etape hano mu Rwanda ntawe utaba rero ngabo rero uko muri kubona rero bazamuka berekeza kwa mutwe twagiye kwa mutwe David tugiye kwinjira muri zone pave nabwiraga nugera hari imbere ku muhanda ukatujye cya hafi nako agace ka mbere ko kuzamuka kwa mutwe karangiye aho rero tuba tuvuye mu buhaname ari akantu ka metero nka 20 gafite ubuhaname buri hejuru nyuma rero dore icyo bisaba rero reka mbabwiye tekinike yo kunyonga mu ipave
iyo ugiye kwinjira mu ipave ugomba kuba wamaze gukora ibintu byose wasabwa gukora byo guhindura vitesse yawe, kubera ko niba muri kureba neza kuri no gari rya Destiny igari rigenda ryicundagura. Ntabwo rero wahindura umunyururu igari kwicundagura, kuko iyo uhinduye umunyururu uhita usimbuka. Bivuze iki rero? Iyo ugiye kwinjira mu mapave ugomba kwinjirana iminyururu yose ishoboka ugomba kuzamukana, kuko nta na kimwe gishobora kubaho cyo guhindura. Bivuze iki rero? Bivuze ko speed utangiranye hari hasi kwa mutwe niyo ugomba kuba uminukana kuri uwo muhanda uva mu mujyi. Akaba ari groupe y'abakinnyi bagera kuri batandatu, abakinnyi babiri ba Porti Cometa, umukinnyi umwe wa Total Energy, umukinnyi umwe wa SRM Pretec, umukinnyi umwe w'ikipe ya Eritrea ndetse n'umukinnyi w'ikipe ya Astana. Kugeza ubu ngubu akaba aribo bakinnyi batandatu bari imbere cyangwa se abakinnyi bayoboye tete de la course, bayoboye iri siganwa muri rusange. Akaba rero aribo bakinnyi bari imbere. Akaba rero ari ibirometero 3 ndetse na metero 800. Akaba ari metero 3 ndetse na metero 800 bisigaye kugira ngo abakinnyi baze bagere hano ku musozi aho hanyuma rero tukaba abakinnyi bakaba bamaze kuva mu mapave ni ibirometero 3 ndetse na metero 500, bakaba bamaze kugera ariya kuri 40. Ese niwe mukinnyi uza kugera hano ku murongo ari uwa mbere? Abakinnyi batatu bari imbere bafite Cheza, abacheza inyuma nabo bagera kuri batatu, abacheza nabo bagera kuri batatu. Mu kanya gato mu metero 3 ndetse na metero 500 baraza kuba bageze ahangaha, baraza kuba bageze ahangaha. Mu gihe rero groupe mayo jaune nayo yamaze kuva mu mapave, bamaze kugera kuri 40, ibirometero 3 ndetse na metero 200 bazamuka hariya kuri 40. Urabona ko tete de la course bakaba bamaze kugera hariya, bamaze kugera ku ntwari. Tete de la course bamaze kugera hariya ku ntwari bazamuka. Abakinnyi ndabona ari abakinnyi batanu, abakinnyi batanu bayoboye iri siganwa muri rusange. Abakinnyi batanu bayoboye iri siganwa muri rusange. Hanyuma Kayishema turi kwinjira mu birometero 3 bya nyuma n'abakinnyi batanu, ariko Kayishema mu gihe tugera mu birometero 3 bya nyuma abantu bategereje igare bareba urukundo ndetse n'ubwiza bwayo, twabwira ko hari inkuru nziza yo kubahindurira ubuzima. Akanyenyeri 586 urwego, akanyenyeri 586 urwego. Igihe umaze gukina aho ngaho rero ufite amahirwe yo kuba wakegukana ibihembo bitandukanye. Harimo imodoka ya Hyundai Tucson ugomba gutsindira, harimo kandi moto itsindirwa. Nyuma ya moto rero kandi ushobora no kuhatsindira ibintu bitandukanye. Mu gihe ibintu bitandukanye watsindira, reka mubwire ko harimo telefone 3 buri munsi, harimo amagare y'abanyonzi, hakaba n'ibindi rero. Kuba kuri iki cyumweru hari abantu babiri bazatsindira ibihumbi 500 rero bya Minervare. Waba wifuza rero gutunga ikinyabiziga cyawe igihe cyawe uno munsi wa nyuma ukurikiza gukinira moto ukazayitsindirwa ku munsi w'ejo, kandi akanyenyeri 586 urwego ubundi winjiye mu banyamahirwe. Minervare ukaba ubizi ko ikwiye ku bana bawe, ukaba ubizi ko hari moto, imodoka, televiziyo ndetse n'ibitandukanye. Ngaho rero David ahagiye kubera ibintu, ndabona bose bazamutse, ariko ikintu kirimo rero babwira ko byose biraza guhinduka bigeze kuri Kigali Pere Stadium. William Roself arazamutse kwa ko imbere mu hajyemo Fabien Dube, ndabona ikipe abarimo umusore urimo Laura Blake azamutse, Manzi abayirike Karadiare Insista. Ubu no tugiye kuganira urukundo. Hanyuma rero muri rusange nkaba nababwira ko nyuma yuko uhinduriwe ubuzima igihembo gikwiye akanyenyeri 586 urwego, ibihembo bigiye bitandukanye. Hyundai Tucson rizatsinirwa tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu, ariko n'ibihembo bindi moto Minerval ku musejo abanyamahirwe babiri baraza kubayibona. Turababwira ko rero numara kuba wabonye icyo gihembo Kayishema wikitwa Techno Market Printing House, nuvuga ngo niba ushaka kubrandinga neza iwawe cyangwa se aho ukorera cyangwa ikindi cyari cyo cyose, izi modoka tubona zibrandinze, imyambaro abantu babrandinze muri rusange, navuga ko Kayishema
Tekino Market kugeza ubu ngubu rero niba ukeneye guhesha isura yawe kinyamwuga business yawe uragana no Tekino Market Printing House wifashisha ikoranabuhanga rihanitse n'imashini zigezweho muri rusange mu gusohora promotion muri promotion material conflex material banners z'ubwoko bwose bugezweho n'ibindi byose wakenera muri rusange bijyanye na printing na branding urasanga Tekino Market yariya mu mujyi rwagati i Kigali mu nyubako ya Tedemiri ateganye no kwa Namage nuvuga ngo baraguha service yihuse kandi inoze ku bindi bisobanuro ni ushaka kugana Tekino Market Printing House urabamagara kuri 07885800 cyangwa se ubasanga kuri website yabo ni wa eshatu akadomo Tekino Market Rwanda akadomo kuri tapi barahatambutse ikipe ya Politico Meta ikaba ari iri gukontora kugeza ubu ngubu harimo indi groupe ijemo Dawiti Emane inyuma yaho murabona William Rosser Fruganzu Junior bakaba bazamutse Dodani ya mbere irenze utugeze muri kilometero 1.600 aha rero niho byose bigiye kubera ndabona hariya Resrepo Jonathan Valencia akora kwituma nabwira mutoza ati isigiye cyabari iki ariko kandi baracyamukurira hariya ikipe atanga ubutumwa bwa nyuma hariya uyu ni Erirayo amukururira uyu musakina na Gomez Becera marakina Klasoma Generale ndetse kandi n'uyu Resrepo agakina Klasoma Generale ese aba etape ya munani kwiri ariko kandi inyuma bafiteho Ikani Dosiev akaba umusore w'ikipe ya Astana Kazakhstan hariya muri Kazakhstan inyuma kandi akaba dore hano William azamuye kadance azamuye rero kandi ayizamuranye n'umusore muri ise Premier Tech akaba ari Moritz Krechi baze kandi n'umusore w'ikipe ya UAE Politico Meta iracyakomeza Politico Meta yacyensista ndabona ubutumwa butari bwiza cyane mu maso y'umunyakazakhstan akaba ari Ikan Dosiev harakuntu utanya ko umuntu atanya kwenye ariko Dawiti Emane agiye kujoininga no groupe ya 6 aha rero uri kugabanya amahirwe yo kuba watsinda bagiye kugera kurya nyuma hanyuma rero unarakubwira ko Mayo Jone William Rosef asiga amasegonda 30 niyo batangiye kwensista kuko kugeza ngo nta kintu agomba gukora nta muntu mu ikipe bamukoreye byose agomba kuyaranira kugeza ngo William Rosef ari mbane nsisa William Rosef ari mari bako atakuye gukora amakosa yakore hano umwaka ushizangane watakaje umwendo w'umuhondo kubera ko byaje kurangira Enoke Mrobranes yambura umwendo w'umuhondo bita binarangira kuri Kanal Olympia ese William Rosef remera habaye kosa twagize ku cyitwa La Flamme Rouge nuko ngo tugize mu kilometero ya nyuma mu kilometero cya nyuma mbabwira Resrepo aratuje David Resrepo aratuje ariko nawe yatangiye gusa naho yegera mbibutsa ko kandi hano muri iri siganwa turi kumwe na Kevin rero gufasha kugira ibihe byiza nabo muri kumwe Kevin huza inshuti zigana ijambo zidategana zikungurana ibitekerezo kandi bikaba ari nta makemwa Kevin wayikoresha muri cocktail Kevin ni inzoga wanywa yonyine Kevin yaba iyo mu icupa rinini cyangwa se mu icupa ritoya murayisanga ahantu hose haba muri supermarket mu tubari muri hoteli muri rikasowa muri boutique ndetse n'ahandi hose rero ni Kevin ni mugane Gashemere Business Company Limited bashe kwagwa uramagara kuri 0783849497 tari twinjira irya nyuma bamaze kuri kata bajya gukata muri rya cross rizamuka ritanye nano wa musozi neza wa Norvege Kayishema ikorosi rimwe noneho bakahita bagera hano kuri finish kuri no murongo ikipe ya Politico Meta Bucere yamaze kwemera kuba igitambo cy'uno munsi German Dario Gomez Bucera yabonye ko byose bishoboka akaba afata umwanzuro ngaba rero batangiye kuza turi muri kilometero cya nyuma Politico Meta ese hari umuntu witeguye kuba yaza akaba yajya nyuma Politico Meta cyafite ibintu tubona Destiny verekana ibimenyetso bitari byiza arajya umunya Eritrea Resrepo Jonathan Valencia inyuma ndabona Dawiti Emane azamuka ese n'indu zagutse etape yazamutse umusore wa Resrepo Jonathan Valencia yamaze kuzamuka yamaze gucomeka migari rya Becera ndabona abantu batangiye kugaragaza ibimenyetso bike harimo nka Destiev ese biraza gukunda Politico Meta irigurira ko yakora ibirenze Mayo Jone ari ku masegonda 20 kugeza ubu ngubu ese araza gukora uko nibigenda gutya arongera kuba agira ibihe bibi cyane hano kuri Mont Kigali ekipa acceleration hariya ku ikipe ya Politico Meta attaque acceleration nza cyane hano araccélera Politico Meta ese biraza gukunda Destiev arakurikira arayatigara Destiev Politico Meta Bucera German Bucera muri metero za nyuma Bucera bose Becera aza kugera hano Resrepo yakuyeho Becera Destiev arakurikira nta muntu ufite amaguru ko yakurikiye uno musore wo muri w'umunya
umunya-Colombia Resterepo arategereza kontra atake Resterepo nawe arataka ndetse barakurikira biranga Resterepo Jonathan Valencia bija muri metero za nyuma Valencia Resterepo arakurikira turebe rero Politiko Meta sprint araza cyane akora sprint ariya Politiko Meta biraze Politiko Meta birayigoye Israel premier Israel promete, Israel promete, Israel promete que timu Politiko Meta, timu Politiko Meta, timu Politiko Meta yakomeje kurwana, timu Politiko Meta yarwanye mayo jaune William Junior Serefu, ibyo kurwana kuri mayo jaune bikaba byanze, umusore witwa Blackmo wa Israel promete, umusore witwa Blackmo wa Israel promete Blackmo wa Israel promete akaba ari we ugeze ku murongo ari uwa mbere. Blackmo Manizabaye Eric Karadio William Joseph atakaje umwenda w'umuhondo. Manizabaye umunyarwanda wa mbere wambutse umurongo. William Joseph Junior atakaje mera wikudutse yamaze gutambuka umurongo. Reba hari icyo umusosobanuye umuntu araturufuze nk'ugiye gupfa. Mont Kigali hano bisaba ko umuntu ugomba kumutwara neza yitonze. Blackmo Joseph yambaye mwenda w'umuhondo asambara umwambaro kuko yasigagwa amasegonda 2 gusa na William Ruselef. Ntabwo azabyibagirwa, ntabwo azigiye kumura Mont Kigali 2023 niwe atakaje umwenda w'umuhondo. Enoke Murbrana wambara ikipe ya Sudan Quick Safe iraza gukora iyihe tekiniki ituma usubira umwenda w'umuhondo. Matsengesho Vekeri nawe atambuka umurongo. Mont Kigali wabonye nicyo umusozi uvuze iyo bategura umukino w'amagare bategura mu misozi ku bakinnyi barabara ku bafana tukishima. Ku bafana abantu barishima, ku bakinnyi abantu bakabara. Umusore witwa Blackmo, no musore witwa Blackmo ku munsi w'ejo yari yabaye uwa gatatu kuri individual time player, ahita ajya ku mwanya wa kabiri kuri general classification ari kurushwa amasegonda 2 na William Junior Serefu. Uno musore Peter Joseph Blackmo akaba rero akaba afata umwambaro w'umuhondo kugeza ubu ngubu kuri provisional general classification kugeza ubu ngubu akaba afata umwambaro w'umuhondo. Umusore wa Bingo W Blackmo tayari nkuko twavugaga rero ntabwo bikiri provisional ahubwo Blackmo akaba afashe mayo jaune nyuma ya Itamar wambaye mayo jaune kuri etape ya kabiri. Undi mukinnyi wa Israel Prometek akaba yambaye umwambaro w'umuhondo nyuma ya Itamar wambaye mayo jaune. Undi mukinnyi wa kabiri wa Israel Prometek ikipe irimo Simon Chris Froome akaba yambaye umwambaro w'umuhondo ni yitwa Blackmo. Umusore Blackmo wa Israel Prometek, Blackmo akaba yambaye umwambaro w'umuhondo kugeza ubu yawukanye ino etape ya Musanze Mont Kigali. Blackmo ahita anambara n'umwambaro w'umuhondo witwa William Junior Serefu, umwambaro w'umuhondo arawutakaza. Hanyuma rero mu gihe abakinnyi bakiri kugera ngaha tubabwiye ko n'ubundi ni benshi tuba twajyanye baduherekeza kugira ngo tubashe kubagezaho ino Tour du Rwanda live. Ariyo mpamvu rero iyo ushaka kumenyekanisha ibikorwa byawe ugana RBA kuko uramamara kandi mu gihe gitoya ibikorwa byawe bikamenyekana. Noneho tugiye gufata akanya gato kugira ngo twamaze tuze kugaruka n'ubundi turareba muri rusange uko abakinnyi bageze hano ndetse no kugira classification n'ibihembo byose tuzakomeza tuganiraho uko aka gace kagenze.
kandi n'ubundi tuzakomeza kugenda tubabwira uko ibihe byagenze cyangwa se uko abakinnyi bageze hano yaba kuri aka gace ndetse yewe no ku rutonde rusange uko abakinnyi barimo barasiganwa kugeza ubu ngubu. Uko abakinnyi kugeza ubu ngubu barimo bararushanwa yaba kuri aka gace cyangwa se kuri etape ya gatandatu ndetse cyangwa se etape ya gatandatu ya Tour du Rwanda 2024 ndetse na General Classification. Iyo rero ikaba ari ikipe ya Astana Kazakhstan, ekipe nayo navuga ko yari mu makipe yari yahanganye kuri uno munsi ariko bikaza kurangira, ikipe navuga ko yari yahanganye kuri uno munsi ariko bikaza kurangira ikipe ya Astana Kazakhstan bianze n'ubundi ikipe ya Islam Premier Tech yongera gukora ateno cyangwa se no kuza kuba yahagera. Blackmore akaba yekanye aka gace ndetse yewe akaba Joseph Blackmore wa Islam Premier Tech yekanye agace ndetse yambara n'umwambaro w'umuhondo. Hanyuma rero muri no Tour du Rwanda turi kumwe n'abagannye RBA cyangwa se bumvi batekereje aravuga ati kugira ngo tumenyekane, kugira ngo ibikorwa byacu bigere kure nuko tugana RBA, kandi kugira ngo ibirogore ibirometero 93 yaba usiganwa yaba uri umufana kugira ngo ubashe kwitwa neza, kugira ngo ubashe kurikira isiganwa neza nuko uba waryamye neza. Iyo uryamye neza nuvuga ngo utekereza neza, kandi tuzi ko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwacu muri rusange tukimara turyamye. Kuba tukimara turyamye rero bigusaba ko uryamye ku mufariso mwiza. Niyo mpamvu turi kumwe na Rwanda Form. Rwanda Form turi kwa chaka gatatu ka Tour du Rwanda 2024. Rwanda Form kuva 83 kugeza 24 kugeza ngubu muryamisha abantu neza muri 24 muri Tour du Rwanda. Nakaye gashya niki kidasanzwe hamwe na Rwanda Form muri ino Tour du Rwanda tugeze kwa chaka gatandatu. Urakoze cyane. Ikintu kidasanzwe nuko tumaze imyaka irenga 40 turyamisha abanyarwanda neza. Icyo nicyo kintu cya mbere cy'umwihariko. Ikindi nuko abanyarwanda turimo kugenda tubegera abakiriya bacu mu gihugu hose kugira ngo twongere tubashishikarize kugana Rwanda Form. Ikindi ni ukubibutsa yuko matera za Rwanda Form ari matera z'umwimerere. Yego. Hanyuma niki umuntu amenyeraho matera Rwanda Form? Niki umuntu ashobora kuba yamenye yatandukanye matera Rwanda Form n'izindi matera, cyangwa se ukabasha no kwitandukanya n'aba bantu navuga nk'abamamyi bashobora kuba bagutuburira bakagwa materite ya Rwanda Form? Niki umuturage cyangwa se umuturarwanda n'umuntu wese ukurikiye televiziyo Rwanda uno munsi yabasha gutandukanya izo matera Rwanda Form n'izindi matera cyangwa se na za matera z'abamamyi? Urakoze cyane. Kuri icyo kibazo ni cyiza cyane ku buryo abanyarwanda mu myaka irenga 40 bamaze kumenya matera za Rwanda Form, ariko by'umwihariko hari ibirango biranga Rwanda Form aho waba uri hose ku buryo n'umwana ukivuka yamenya ngo ni matera ya Rwanda Form. Hari icyapa cya Rwanda Form cy'umuhondo kirimo matera ya Rwanda Form. Ikindi ni umwenda wanditseho matera ya Rwanda Form. Ikindi twakongera kubwira abanyarwanda nuko mu myaka isaga 40 ubu dufite abaduhagarariye barenga 60 mu gihugu hose. Tukaba twifuza yuko muri abo 60 ntago twabahazaga nkuko tubyifuza. Ubu tukaba twaraguye uruganda mu myaka irenga 40 twubatse urundi ruganda rushyashya kugira ngo dukomeze duhaza abanyarwanda. Ikindi nuko twabashyiraho promotion ya matera za super executive
ndetse na executive aho twabagabanyirijeho 10%. Ikindi ni uko abifuza kuduhagarara mu gihugu nabo muri no Tour du Rwanda abifuza kuduhagarara twabashyiriyeho yuko tugomba kubakodeshereza amezi 2 ugitangira. So rero nashishikariza abanyarwanda bose kugira ngo baze abifuza kuduhagararira, ndetse ejo tukaba tuzerekeza mu burasirazuba, abo nabo tuzaba turi kumwe. So nagira ngo mbwire abanyarwanda rero mbifuriza ibihe byiza no kuryoherwa na Tour du Rwanda. Sawa nawe urakoze, ubwo kuryama neza no kuryama kuri matera ya Rwanda Form, n'ubu turacyari kumwe, hari etape ebyiri n'ubu Rwanda Form tuzaba turi kumwe. Urakoze cyane. Rero kaba ari Tour du Rwanda 2024 agace ka gatandatu, abakinnyi bavuye i Musanze baza hano mu Kigali baracyagera hano, bibutsa ko kubakigera kubagicana televiziyo zanyu cyangwa se kubakigera imbere y'amateleviziyo yanyu, umusore twa Joseph Blackmore Peter, umusore wa Israel Prometech, akaba ari we wageze hano ari uwa mbere, ndetse ahita anambara n'umwambaro w'umuhondo yambuye umusore witwa Junior William Luselef wahuritse cyane, ndetse navuga ko wagoye cyane n'aka gace kuko yikinanye ikipe ya Sudal Quick Step. Uno munsi ikaba navuga ko isa naho itabaniye umusore witwa William Junior Luselef, kubera ko byaje kurangira isiganwa ryose yarikinnye ari wenyine, ariko kwikinana uri wenyine abakinnyi bagenzi bawe batagufasha biragoye ko wagera ku murongo uri mu bakinnyi imbere ku buryo ushobora kuba wamenterenga cyangwa se wagumana iyo mayo jaune. Ubwo rero mayo jaune ikaba isubiye muri Israel Prometech ku nshuro ya kabiri, nyuma y'agace ka kabiri kayigukanwe n'umusore witwa Itmal Enhorn, icyo gihe wambaye mayo jaune. Uwo mayo jaune njye gusubira mu ikipe ya Israel Prometech. Mukaya tuza kuza kubabwira ibihe nyabyo noneho uno musore Blackmore asizemo no kubamukurikiye cyangwa se n'ibihe asize ku mukinnyi William Junior Luselef wa Sudal Quick Step wari wambaye umwambaro w'umuhondo. Hanyuma Kayishema rero n'abakinnyi bageze ahangaha n'abato tugomba kugira ngo twumve muri rusange imumeko yabo ndetse n'uko isiganwa rimeze. Ibyo rero etape yamaze kubona nyirayo, kubera ko bwa mbere mu mateka ya Tour du Rwanda umwongereza atwaye etape ya Tour du Rwanda, bwa mbere mu mateka ya Tour du Rwanda umwongereza yambaye umwenda w'umuhondo. Ku munsi w'ejo Pera Tour yabaye mwiza mu kintu, ariko kandi uyu munsi Pera Tour une journée extraordinaire aujourd'hui, toujours devant. Quel était le plat du jour? Oui, bah normalement la journée était dure, ça on le savait. Mais on a vu que les quick step étaient un petit peu à bloc dans le premier col, et du coup, comme Fabien était vraiment bien, on a décidé de les harceler, de faire que d'attaquer et de rouler toute la journée. Et du coup, il y en a eu de partout, ça a été une grosse bataille. Et il reste encore 2 belles journées, et donc on verra ce que ça donne les prochains jours. Ati rero twabonye ko ikipe ya Sudal Quick Step yamaze gusigara mu musozi wa mbere, twakoze ibishoboka byose kugira ngo turebe ko twarwana imbere, atari ko haracyari icyizere cy'iminsi ibiri iri imbere. Pierre, votre équipe diminue aujourd'hui, vous êtes je pense 3, mais vous êtes dans le classement général 3 et 2B. Comment vous allez enchaîner les 2 jours qui restent? Bah, ça dépendra de l'état de fatigue de tout le monde déjà, comment on récupère de l'étape d'aujourd'hui qui va laisser des traces je pense. Et essayer d'attaquer encore pour reprendre du temps. On est un petit peu en arrière par rapport au tout premier du général avec Fabien. Et du coup, bah, si on veut, il faudra attaquer pour essayer. Hier, tu as gagné la première étape depuis 3 ans. Comment tu as souffert la victoire? Ah, ça fait plaisir. Et surtout sur un contre-la-montre en altitude comme ça montre que la forme est là et que la jambe est bonne pour la suite de la saison. Est-ce que le Tour de France est dans votre plan cette année? Oui, normalement le Tour de France. Là, quand je rentre en France, Paris-Nice aussi. Et puis voilà. Merci beaucoup. Uriya akaba ari Pera Tour akaba yabaye mwiza. Nahoze mbabwira mu kanya yuko bwa mbere mu mateka ya Tour du Rwanda umwongereza yatwaye etape. Joseph, you are the first British to win a stage of Tour du Rwanda. How was it? Yeah, it was a great sprint in the end. Yeah, nice finish. A stage, a yellow jersey. What's next? Well, hopefully we win the whole GC and we also keep the team momentum tomorrow. Hopefully it's a sprint again. Thank you. Thanks.
akaba rero ariwe mwongereza wa mbere mu mateka ya Tour du Rwanda utwaye etape. Ahangaha ni igihugu cyagize abakinnyi bakomeye cyane nk'aba Adam Yates, Simon Yates, izo ni impanga zikomeye cyane. Bagize nyine ba Chris Froome, bagize ba Sir Bradley, bagize abakinnyi bakomeye cyane mu mukino w'amagare, ndetse turacyategereje kureba ese tuzabona mu minsi iri imbere Joseph Peter Blackmore abikora. Reka tujye mu mwanya wo gutanga ibihembo mu mugaragu. witeze imbere favori games yatuzaniye application Tour du Rwanda babonye application Tour du Rwanda cyane Big Hotel ndetse Fastnet ndetse na Kigali Light Hotel icumbikira abakinnyi benshi cyane. Kigali Light Hotel ikaba ituye cyangwa se wayibereka rero gutanga ibihembo. Ladies and gentlemen, time for Jazzy Awards after 93 uganira tugomba no kuganira n'abakinnyi kugira ngo twumve uko iri siganwa ryagenda cyangwa se agace muri rusange. Hanyuma tujye kugeza ubu ngubu rero, kugeza ubu ngubu tukaba twamaze kujya rero mu bihembo muri rusange, aho tujya no kubikurikirana live. Congratulations. As we call upon Bigango Valente, the first Vice President of Rwasi, as well as Mr. Samuel Murumo, Supply Chain Director from Amstel, to help us award Peter Joseph Blackmore. Nguyu musore w'imyaka 21 gusa rero akaba akomoka mu gihugu cy'Ubwongereza, abaye umukinnyi wa gatatu wa Israel Premier Tech gutwara etape muri Tour du Rwanda. Yavutse ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa kabiri 2003. Happy birthday Blackmore. Eka rero dusabe n'ubundi abagana Bigango Valente atambuke ari kumwe na Samuel Murumo, batambuke baze baduhembere n'ubundi musore witwaye neza, the supply chain director from Amstel. As you step forward, I'm talking about the winner of the stage today. It was so hard but worthy of your win today. Congratulations, the young Englishman. Insinzi yibonye muri kilometero 2 za nyuma rero ku isabukuru y'imyaka 21 akaba atwaye maye jaune ya Tour du Rwanda yishyizemo ndetse anafashe etape ya gatandatu. Peter Joseph Blackmore. To finish this hard race today is an amazing achievement today. Congratulations to the young man. You are the winner of stage 6 of Tour du Rwanda 2024 here in a mountain of Kigali. Mount Kigali, here you're the winner. Blackmore, Peter, congratulations. Amashimishyi cyane rero kuri uwo mwenda mwiza cyane wa Amstel agiye kwambikwa n'ikimenyetso ko yatsinze etape y'uno munsi. The best way to celebrate your birthday, Blackmore, putting on an Amstel jersey, 100% pure malt, pure cycling. Yes, Amstel rero yambika umukinnyi witwaye neza kuri buri etape cyangwa se watwaye etape y'uwo munsi. Amstel 100% pure malt, pure cycling. Uyu musore rero uko nabibabwiye yakinnye Tour de l'Avenir, ni Tour de France y'abakiri batoya bera mu gihugu cy'Ubufaransa, akaba yarabanye umwanya wa 12. Ni intsinzi ye ya mbere kuri etape mu masiganwa y'ababigize umwuga. Aha, ngira ngo turaza gusaba kugira ngo twihutemo gakeya kubera ikirere gishobora kugenda gihinduka. Ubwo ndaza gusaba abafatanyabikorwa n'abayobozi bacu hariya abo dusabye kudufasha batera intambwe mu buryo bwihuse kugira ngo tuze gukora kano kazi mu buryo imvura itari yamanuka cyane. Iyo foto nziza kuri Bigango Vice President hariya muri Rwasi, aho ngaho amateka azayavuga muri rusange. So, tujye ukurikizaho kano kanya umwenda w'umuhondo. The race leader, I'm talking about the yellow jersey today. Who has the yellow jersey? As I call upon Munyanziza Gervais from the Ministry of Sports, as well as Jackson Hakiza, Product Development Division Manager ODB, stand by in order to help us award today's race leader.
ladies and gentlemen, jersey number 44. One more time, a round of applause for Peter Joseph Blackmore. Mwenda w'umuhondo rero arawufite hano gusa. Nta buryo bwiza bwo kwishimira anniversaire yawe nko gutwara etape ugahita ufata na mayo jaune. Uyu mukinnyi rero wa Israel Premier Tech ahise afata mayo jaune mu gihe hasigaye iminsi 2 kugira ngo Tour du Rwanda irangire. Congratulations omwenda umushyikiriza rero ngira ngo vuba nabuganga wambare bundi arare anepera muri Visit Rwanda. Umwenda umweza cyane w'umuhondo uwo musore w'umwongereza wa Israel Premier Tech. Congratulations. Oh, the yellow jersey. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah, that's so beautiful and remarkable and historical in your career today. Peter Joseph Blackmore. Akaba rero ahembwe na Visit Rwanda. Visit Rwanda iduhembera mayo jaune. Twatembereye igihugu twese, etape ya gatandatu tuzenguruka igihugu cyose hamwe na Visit Rwanda, tembera u Rwanda. A big shout out to Shaul. The best way to celebrate. Yeah, okay. All right, popping his champagne on his birthday. Peter Blackmore, that jersey is a sweet fruit of your diligent work. Congratulations, and hope you keep that jersey tomorrow as well. Good champagne nziza cyane kuva muri Akagera Business Group. Ubonye apopinze mu kanya gato cyane hamwe na Akagera Business Group, dushimira na Visit Rwanda. Tugiye gukurikizaho the best climber wazamutse imisozi kurusha abandi. As we call upon the World Cycling Center Africa Director, Mr. Jean-Pierre Van Zyl, as well as Samson. Mbere ya etape ya 7 rero izaba isa nkaho itambika cyane bava mu rukomo bajya ikayonza. Peter Joseph Blackmore ataguye atagize ikibazo mayo jaune azayirirwana anayirarane. As we call upon Samson and Ishimi, the president of Ferrasi, as well as Alexi Nshuti. Alexi Nshuti, kano kanya, ngira ngo amashyi menshi cyane as we award today's best climber, jersey number 21, Pierre Latoul, Total Energy. Nguyu rero umusore w'imyaka 30 w'umufaransa yatwaye etape muri La Vuelta, amaze gukina Tour de France inshuro 5 ku munsi w'ejo yatsindiye mu karere ka Musanze. None Pierre Latoul uyu munsi yakusanyije amanota mu misozi. Uyu munsi niwe mukinnyi ufite amanota menshi mu bakinnyi bazamuka. And today we witness something on the way to Kigali as Pierre Latoul did something great on the road as he energized the whole race today. The 60th stage of Tour du Rwanda 2024, the 16th edition happening as we speak. You're the best climber today after 93 kilometers, Pierre Latoul. Akagera Aviation's Tour du Rwanda helicopter emergency evacuation provider. We are a Rwandan-based aviation company specializing in helicopter solutions. Whether traveling on a business or leisure, we welcome you to our aerial executions exploring the land of 1,000 hills. The best young rider by Prime Insurance. Next up, as we call upon Kairebga Lilian, the second vice president in Ferrasi, as well as Divine Ihimili, senior brand officer Prime Insurance. I'm going to talk about the name I was talking the whole tour about. A young Eritrean rider, number 163, the same name, the best of the best in the young riders today, Akil Alfayen. Congratulations, Akil Alfayen. Uyu rero umukinnyi w'imyaka 19 gusa n'umunya Eritrea. Abanyaburayi bamubonye akiri muto ikipe ya Wanti itimusinyisha. Akina rero ku mugabane w'Uburayi ariko yaje yambaye umwenda w'ikipe y'Igihugu ya Eritrea hamwe n'abagenzi be bamera w'ikudusi n'abandi. Akomeze yakugera ikirenge mu cyabo ba Nathaniel Berihane, Nathaniel Tesfatione, ba Daniel Teklemanote ndetse n'abandi. Yitwa Akiliru Alfaine, niwe mukinnyi muto muri Tour du Rwanda uri kwitwara neza.
hamwe na Prime Insurance. Prime Insurance rero umwishingizi wa Tour du Rwanda ikubwira ngo biroroshye kanda akanyenyeri 177 urwego ubone ubwishingizi. Ushobora kuba umukiriya mushyashya, ushobora kandi kongera ubwishingizi bwawe hamwe na Prime Insurance. Secure tomorrow today ukanza akanyenyeri 177 urwego. Prime Insurance, Prime Insurance. I'm so sure that this young Eritrean rider will always dream about Prime Insurance as they award the best young rider. And of course, he's been taking these jerseys stage after stage. Congratulations, Akil Alfain of the Eritrean national team. Yes, Prime Insurance rero ikubwira yuko ikorera mu mujyi hariya kuri Chic cyangwa se Mixory urakanda akanyenyeri 177 urwego ukoresha serivisi zose ubona ubwishingizi umenye ibitaro umenye amagaraje dukorana na Prime Insurance. Secure tomorrow today. The best intermediate sprint, Société Pétrolière is going to help us award the best sprinter today. Ruyonza Arlete, SG Inferasi, as well as the retail manager, SP Ejide Mwenimana, as they step forward to help us award uwakoze sprint kurusha abandi. Hani kigara mashi menshi cyane ku musore w'umunyarwanda wambaye numero 35 Didier Munyaneza Mbappe. Afite imyaka 26 gusa, akaba rero ariwe mukinnyi wakusanyije amanota menshi ya sprint. Munyaneza Didier yakinira ekipe y'igihugu y'u Rwanda. Munyaneza Didier Mbappe dusaba mu buryo bihuse rero batambuke Arlete SG muri Ferwasi ndetse na Ejide retail manager kuva muri SP batambuke baduhembere umusore w'umunyarwanda kuri sprint. Gus mayo yanze kuyikuramo, ndavuga Didier Munyaneza. Uyu rero nundi munsi yambaye iyi mayo ugera ku munsi wa gatatu akiyifite ku bitugu Didier Munyaneza hamwe na SP. SP rero usibye ko ariyo yonyine udashobora kubura aho unyweshereza ikinyabiziga cyawe mu Rwanda hose, kuko SP igufitiye sitasiyo zirenga 63 mu gihugu hose. Tunabafitiye kandi gaze ziri mu macupa ari mu ngano zose kuva ku kilo kimwe kugeza ku bigega binini bishobora kwifashishwa mu guteka mu mashuri cyangwa ibigo bya gisirikare, aho tugushyiramo gaze tukanagufasha kuyikwestarira. The best intermediate sprints goes to Didier Munyaneza. Congratulations, the young Rwandan rider today, as he wins the jersey of the 6th stage as the best sprinter. Wakoze cyane rero, dushimire cyane bwana Ejide ndetse na Arlete badufashe guhemba Munyaneza Didier. Mukanya tuteguze Rwanda, mwitegure kugira ngo mudufashe kano kanya, ndavuga kuduhembera umunyafurika witwaye neza kurusha abandi, the best African rider by Rwanda, as we call upon Jacques Landry, CMC director UCI, as well as the chief commercial officer Rwanda, Andrew Owi. Ladies and gentlemen, who is the best African rider? The best African rider today, I call upon from Bike Aid in Germany, jersey number 52, David Yeman. Congratulations, David Yeman. Today you're the best African rider, and you're going to be awarded the beautiful jersey of Rwanda. Nizina n'ubundi ry'umunya Eritrea. Uyu nguyu mu Tour du Rwanda umwaka ushize habuze gato nawe yaratwaye Tour du Rwanda yarangije mu 10 ba mbere. Uyu munsi rero araza ku rutonde, araza imbere mu banyafurika bakomeje kwitwara neza. Ku myaka 26 yavukiye mu gihugu cya Eritrea, ariko akina ikipe ya Bike Aid amazemo imyaka 4. Bike Aid ikipe imaze imyaka irenga 10 yitabira Tour du Rwanda. Congratulations, Yeman Dawit from Bike Aid. Today you're the best African rider among the Africans participating in the Tour du Rwanda. You're the best of stage 6 today. Hamwe rero na Rwanda tubibutsa ko office zacu ziri kuri Ubumwe Grand Hotel kuri first floor mu mujyi. Wifuza rero serivisi zacu zose, wifuza kugura amatike n'ibindi byose, hamwe na Rwanda Flying the Dream of Africa, dusange kuri Ubumwe Grand Hotel first floor. Congratulations,
the Eritrean rider, plying his trade in Germany with Bike Aid. The best African rider after stage 6, 93 kilometers. Mbere yuko bahaguruka rero muri etape ya gatandatu akaba yari ku mwanya wa 12 gusa asigwaho umunota umwe n'amasegonda 32 ku rutonde rusange. Dawit Yeman. And of course, the best young African rider by mobile money. The best African rider by mobile money. As we call upon the Vice Mayor in charge of economy, Martine Urugeni, as well as Jean-Paul Musugi, head of commercial in Momo, Rwanda. We call upon the best of the best, but this time the young one among the Africans playing today. Jersey 163, the same name. Congratulations to Akil Alfine. Ni wa musore w'imyaka 19 gusa n'ubundi akaba rero ari we uzi imbere mu banyafurika bari gukina Tour du Rwanda ariko bakiri batoya bari munsi y'imyaka 23. Atambuka rero bwana Jean-Paul Musugi arimo aratambuka bumomo neza murabibona birabeye. Intambwe ya momo urayibona. Ubuhoro rero nyirango kano kanya ndetse na Vice Mayor wacu Martine Urugeni batambuka baze kuri podium baduhembere uyu musore w'umunyafrika muto kurusha abandi umunyaeritrea w'imyaka 19 Akil Alfayen. Bakaba rero bagiye guhembwa na Momo from MTN biva mu mutima rero niyo promotion twakuzaniye muri Tour du Rwanda izamara ibyumweru bitandatu urakanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 16 urwego winjire muri promotion ya biva mu mutima. Ni wishyura ukoresheje Momo Pay cyangwa ukishyurwa ukoresheje Momo Pay bizaguhesha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bitandukanye harimo imodoka ebyiri za VW T-Cross, harimo televiziyo, harimo moto, harimo smartphones, harimo amafaranga kugera kuri miliyoni. Biroroshye rero kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 16 urwego. Uko wishyura kenshi cyangwa wishyurwa kenshi ukoresheje kode niko ugira amahirwe yo gutsinda na biva mu mutima. Akil Alfayen, smile and sparkle, young man. Today you're in the beautiful hands of mobile money as you take home the jersey as the best young African rider, stage number 6, all the way from Musanze to Kigali. Dushimire cyane rero Vice Mayor ndetse na Musugi kuva muri Momo, mwakoze cyane kuduhembera uwo umunyafrika muto kurusha abandi. Next up is Folza, the best Rwandan rider. Bagiye kuduhembera umunyarwanda warushije abandi. Kano kanya we call upon Daniel Katabarwa, Ferrasi treasurer, as well as Eric Rutaisire, the CEO of Folza. The best Rwandan rider today, umusore munyarwanda witwaye neza kurusha abandi. Amashyi menshi cyane rero ku mukino w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda wambaye nomero 33. Amashyi kuri Eric Manizabayo aka Karadio. Kuva mu misozi myiza ya Rubavu, Manizabayo Eric Karadio kuva kiri muto intsinzi agendana nayo. Uyu munsi rero niwe mukinnyi w'umunyarwanda witwaye neza kuri etape ya Musanze Kigali. Manizabayo Eric aka Karadio buriya ngo yaritwaraga afiteho na Karadio gahambiriye nibyo bisobanuye. Congratulations to Eric Manizabayo. Today you're the best of the best among the Rwandans participating or who participated in the 60th stage of Tour du Rwanda. Kuva 2018 rero akina Tour du Rwanda, Manizabayo Eric n'ubu ngubu aracyahari kandi yakomeje kwitwara neza. Ni Tour du Rwanda ya munani yiwe. Hanyuma rero ahembwe umwambaro mwiza cyane wa Folza rero yakuzaniye urubuga rushya rwa holdbet.com igushoboza gutega ku mikino myinshi no gutsindira amafaranga menshi kurushaho. Tega rero ku mikino yose ya sport harimo casino, aviator, spin to win n'indi myinshi. Kuri Holdbet rero ubitsa amafaranga yo gukina ndetse ukanayabikuza ayo utsinda ako kanya na MTN Momo. Sura rero urubuga rwa holdbet.com wiyandikishe uryoherwe na betting ya mbere mu Rwanda. Kabisa hamwe na Folza. Congratulations Eric Manizabayo. Mukanya rero tugiye gukurikizaho n'ubundi umunyarwanda muto kurusha abandi,
the best young Rwandan rider today who is taking home the jersey. Next up, with the Ingufu Gene Limited. Niyo tugiye kurikizaho nyuma ya wholebet.com ndetse na Forza, kadukurikizeho umunyarwanda muto. Uwo yari umunyarwanda mwiza, ariko none mu bato ninde? As we call upon the Director General of Tour du Rwanda, Fredika Muzinzi, to step forward, as well as the CEO of Ingufu Gene Limited, Hanabayo Samuel, to step forward and help us award today's young Rwandan rider, jersey number 64, national team of Rwanda. I give you Masengesho Venke. Umyaka 22 rero ni Tour du Rwanda ye ya kabiri ari gukina. Masengesho Venke uyu munsi yagerageje guhatana n'igikundi cyari kiri imbere, ashaka kugira ngo agere hano ari imbere. Barahatana kugeza uyu munsi, ariko arangije ari umwe mu banyarwanda bitwaye neza by'akarusho, akaba ari umukinnyi muto w'umunyarwanda mwiza muri risiganwa. Agiye guhembwa rero na Ingufu Gene Limited. Ingufu Gene Limited idahwema gushyigikira iterambere ry'umukino w'amagare mu Rwanda. Bari kumwe na Kigali Delight Hotel rero, ariko baranakubwira ngo kunywa inzoga nyinshi bigira ingaruka mbi ku buzima. Guha inzoga umwana wese utarageza imyaka 18 y'amavuko bihanwa n'itegeko. Hari ibintu byinshi bishimisha umubiri ndetse n'umutima, ibyo nta bindi no gukora sport ndetse no kutanywa inzoga. Inzoga siza bato, abakuru bazinywa, tunywe less. Tunywe mu kigero. Umusore muto umaze kuryoherwa na podium, kandi ngira ngo gusi yo iryohera imwe ushaka kuzindukirayo nanone. Uko biri kose ubutekereza kuzasubirayo kandi ugafata amayo iri hejuru kurusha izindi. Ni muto cyane rero, afite akazoza keza cyane. Venkel Masengesho. Dushimira cyane Ingufu Gene Limited idahwema kubana natwe, idahwema kubana Tour du Rwanda ku nshuro ya kabiri uyu mwaka yagarukanye ingufu nk'izina ryayo, Ingufu Gene Limited. Umwaka wa mbere Ingufu ikiza muri Tour du Rwanda yaritegereje neza, iravuga iti twahombye kenshi ntituzongera kandi tuzaza tuje n'ingufu zishoboka. Gusa ariko izacu ziraterura umutoya mu banyarwanda kuko dushyigikira iterambere ry'umukino w'amagare. Dushimire cyane rero CEO w'Ingufu Gene Limited Hanabayo Samuel ndetse na Fredika Muzinzi, umuyobozi wa Tour du Rwanda, n'undi muntu wese uraha waryitabiriye. Aha, twagiye rero dukurikijeho the most combative rider, Horizon Express. Horizon Express, the most combative riders we call upon Karambizi Rabe, Ferrasi Advisor, as well as Clotilde Uwineza, Internal Auditor, Horizon Express. Batambuke, our official transporter, is going to help us award the most combative rider. I just like this name because of who he is. Jersey number 21, Total Energy, Pierre Latour. Pierre Latour rero no mukinnyi w'imyaka 30 kinira ikipe ya Total Energy, akaba ari we mukinnyi wihatanye kurusha abandi uyu munsi. No mukinnyi kuva kuri etape ya 4 ari kuzamuka kuri podium, ari gukusanya ibihembo. Ku munsi w'ejo yatwaye etape, uyu munsi rero akaba ahembwe nk'umukinnyi w'umuzamutsi mwiza, ariko kandi akanahembwa nk'umukinnyi wahatanye kurusha abandi. Yakoze breakaway, yakoze amatake, yashakiye bagenzi be intsinzi ya etape. Birangiye rero ari we the most combative rider w'umunsi. Ahembwe rero na Horizon Express. Horizon Express akaba ari official transport wa Tour du Rwanda. Horizon kandi ihuza ingendo z'umujyi wa Kigali n'uturere twose tw'intara y'amajyepfo. Horizon rero iduhembera the most combative rider, umukinnyi wahatanye kurusha abandi. Hamwe na Horizon Express rero duhaguruka buri nyuma y'iminota 30 hariya muri gare ya Nyabugogo twerekeza mu ntara y'amajyepfo. Horizon Express. Congratulations to Pierre Latour. Today you're the most combative rider. And of course, that goes as well in the lines and the visions of Horizon Express as they combat towards a better future. Wakoze cyane rero, wakoze cyane Clotilde ndetse na Rabe kuduhembera uwo umugabo wahatanye kurusha abandi. Uyu ni umugabo mubona mu Bufaransa, izina rye rirazwi cyane. Next up is Bella Flowers. Bella Flowers with the breakaway of the day after stage number 693 kilometers. As we call upon Alexin Shuti, Business Development Officer, Akagera Aviation, as well as Danny Hachizimana, Sales Officer, Bella Flowers. Ladies and gentlemen, jersey number 71,
71 from Politico Med.